DJ Naira. Pretty boy. Best man, everybody. Best man. The better man. Thank you very much for joining us tonight. We'll see you tomorrow. You're still here? Maybe do it again sometime? It's over. And this, ladies and gentlemen, concludes our show. Go home. And now, the show's over. Will you leave immediately, please? I want to see motion, movement. Bye-bye. good night. Get the point good. Now get out. Radio Samoa. تسليمة إيه بطل؟ Amo. America Samoa. Le finanga loyo le atua ele maseu. Ua talo fa manali le salu tauto alua. Se fua o se la au aina, o se la au fa asaina, leo la ai o le malapanga, talu oe e balou tau tala, a tamu e po o fea e a oe, wale se wala ua mi oe. O le fafine lea o e va ua malai ai o le lala.
ata ata mavala vala au mai oe dia darling o we fefe Loa rio ale ai la lolani Au we fefe Loa rio ale ai la lolani Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo for Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. O le awhamana tuina o le limas fultausanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitusili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. I feel le tala lele Saltao ai nei Olena fo I feel le tala lele Saltao ai nei Hallelujah Olena fo I feel le tala lele Saltao ai nei Saltao 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 ai nei Ele alo ai se tangata fire
ia matatale e sauma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le pai taule tuspa ia matatale e sauma ona e tupu ai le ala male si ufofonga ole le mamo e I fapole pongi sa po fea oia I ala au I mamo e uale iloa wa mama o mai le o mamo au mai totonu au mai totonu au mai totonu male anga sala au mai totonu au mai totonu au mai totonu ya Yesu. Oh yeah! Ladies and gentlemen, this your boy Dr. Tour right here. Introducing the hottest, Mr. Richard Parker, featuring Sip. So stop your nutu lua. Stop it now. Let's go! Oh ma fa lilo ya ve o Martino o te ala mai ai. Ave o fa moenga o te la fiai. Be a o vai vai. Nei mo lulu tawe mo enanu ma fai ti o mai. Olo uli malala walai o na pa ia. Olo nei mata. Awe nutu e nutu lua. Wa e masani le ai sao I va veo I fuma ola oh so I folela wa ma ona yanga sa se sulula o pelu la ai se tangata te lo tusa Te mana tua, le tapo mua, na e tangi ai. Na e tau toti, wale ai maseisi, o a ulava o lo tofi. Ai muli ane, waka ape kaisi, umawa oe ele sifi. Le ali o le lalolani e fa a fua ai le agi o fanya na le matangi awe nutu e nutu lua wa e masani le ai sao I va veo I fuma ola oh so I folela wa ma ona yanga sa se sulula o pelu la ai se tangata e te lo tusa Vai le nei sesi so le fai ai ngā mea Kene ngā yo muku yo maranu whale kea Pesi so no kala, pene le mai nua rea Manga ia ore sasa mai whaka pea Sui nge na wāno ma oe nge saukia Peko ai ma sepo, muka lo whiwhia Ova lo vai kala, peno whakakia Ongi fo mangengia se klupu sa mangsia Ko anga pe e whai, ne se mea mawai Ala uma kolo yo wa peise sa vai Vai le ne sa whanga e whawi lo whai ai Ma sui te na pe, ko vase ko rai nutu lua wa e masani le ai sao I va veo I fuma ola oh so I folela wa ma ona yanga sa
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Thank you.
Malova Samoa. Waule ne yoka sputialu. Awal suia lingila ula kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
tua le amatanga ia upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la tamafutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na umana o iai ua lelea uma i le ala sila sila mai ia i nei mea ua o fai o lalo i fole tunga mau o te tau atu ua o fo i mai ai ma umatu o sio uola fasia i tai fai tionga ae mo oe o te le i fa afiti sa o fai a mea sili sili ia talofa lava le pa ia maurunga o le whaafonga tāpua i e maise fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu pele le nei fo i taia fau le asutona i o le aso luas fulma le iwa o le masina o mati. Le masina lono tolu wa tātou tū la lata e whai. Ia lua afe luas e fulma le lima. Pāwhitai i le atua e o folo fatu ma whata lofa ia te oe i le swafa manu malo o le tātou li i whaolo Jesu Keriso. Ia whaia mea sili mo oe sa e tō whae le poha na poha. Ia sa umo i ini fo. Ma whaia se malo longa fi le mu. Wa ala whai le atunu u i le anga le lei o le atua ia Samoa. Po whea lava le tafo le lalurangi alo e whaafonga mai ai ma e ma leifua mai ai ma ala whai whanunga le lei tai au. Ia vi ia lava le atua ma whaafoi le vi inga. I le ou le malosi ma le mana atoa ma le ola olo e soifua ai ma unei. Ma i tātou uma. Olo nā lofa tau muli i a te oe, wa tele ngese ai, lorna to sa, ma unei, ma i tātou uma. Sa tātou a afu i afu le lofa le tua i le pohanda po. Le wa la whai mai fōlinga fo i le tua le nei tai au. Ia vi ia lava. Lo tātou matai sili le langi. Awai le ai a se sai ni tisi po o se fō mai po o se poto. Na te whaia le mea le nā o le whaiwa. O le wha moe i a te oe i le po. Ai toi fangu i le tai au. Mai whaalongo kua lai mi ngoi mai lo vai makua. Ia. Ua nā o le atua. E whaia le whaiwa le nā. O le pule ma le tō i le soifua. Ia, vi ia le atua le nei tai au. Le nisi upu ma nisi tala. E se atu nai le nganga whaaftai. Ia, e mo mori ai le vi inga o le tātou matai. O le tāwua le nā. A me moe sa manuia, le nā vai aso mafutia o so latu. O latu fo le matangi lātou ma avatu. A le fo koe angiangi meile si makangi le kai au nge. O le tala e lea e ave le matangi. Ai sau le si matangi e momoli mai. Whaftai le tua, a wanoa le lei, o lo mwhai o na tātou whisota iai, i ama whapena o na whaawau le au unanga ma le tautua ale si o whonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima i watonu a mō i Aukilani. Ia whapena fo i maisi ana au unanga e pe o le live stream, o tātou news ma telefou online, o le tātou platform o le Facebook page, ia whapena fo i ma le YouTube channel. Ia, wa lai o na tātou maua lef so ta inga. O awa noa e whaia e le tua, e mafuta ila na whanau. Po whea lava lare mea lai ki kifa ange ai. E ke kifa ki whawha mai, se kia kōle prokala me skamangan. Le tautua le nā le si ufongo sa, mua fitu aso le vai aso, loas fulma le whai tū la o le aso. Ia ma le tausanga atoa, i le taavilinga o le vai o le wati. Ma lei fo mai o Samoa le nei tai au fō, whaamui ia, o lo manuia oe, i le ngā e fo i o le la, kau le oso le le i le manto le la, le nei fo i tai au.
I le nā vai aso I ngā ngai fo whaiva o le atunuu, e ngā ngae I le tae au e a la usu, tangata malana, e ona whaifo la ia leo le la I le me nofo ai, e ma mapu I ai, ia ai ngā ngai fo ai whaiva fo I o Samoa. Whaiva o le ngā tei whale, whaiva o le vātea tea, o whaiva o le tuasivi. Whapena fo I ma whaiva o manulele, o ngongo uli ma ngongo sina, e tofu sia le li titai. Ia ona whapena le ona aluli le manu ma avela na ia. Ai whaa e I tuasivi. Whaa e I maua. Whapena whaiva o le tangata. Ia whatalofa ia te oile nei tai au. Wa mua foi o na whaatulou I pa ia masani o le tāwhatolo o le tātou whātu nofo. O pa ia mamalu wha le malo. Pa ia foi mamalu wha le atunuu. Ia ai ia mawalunga se vi inga o le atua. E momoli e ana au na totofi. I lana ngā ruenga pa ia. I whata whaita o langa. Ese. Ua fili lava le tangata la tūia. E tāpua iai. Ia, le nā, mai ale tele o talawa mai ia. E le aisi si sau. I se e kalesia. Ai tātou te sau pe awhai. O le alofa tū noa o le tua. Ia, maleanga le lei o le tua. Ia vavai, e se senga o kalkorunga o kangaka. Patalofa pitoa I ta mamtina mātua o le tunu. Tua asina sina e le mawhai lava o na ngalo utou. E awhia tu lava I maota malawa, whale o tangata mātutua. Ia, e maise fōi. O maota ngase o lo whata o tuli ai o tau. Ia ona o mai fo I le tino I le soifua matua. Le soifua sa au no matautua ai ua pula la ngoto. Ia ma ua whase e tua ngalu I le tele o tau tiute ma whaiwaro filima. A o lea ua momori atu. Ia ila tau o whanau masuli ma whioi o e na tupunga mai o tau sulu ngā titi. Ia mapuane la ia le sanga pe mapu mai I le mauta. Le ia tau se vea se yuli pe se tā ma le langi leulua I ali iso alo Al Harrington tu manu wau le vele nei. Ia ua tātou wheilua I malau lua fasida whae. I le tātou Tanoa Ava. Le lau lea ua tapena mai. Le tau pou lea ua se ei mai. O a ngai o le Tanoa lea. Ua pati ele ava le nei tai au. Ava mua le tua. I lona alofa mlona anga le lei, wha soa sa ia wha tafa ai di au vale. Aua ia wha pena. Ona wha moe fo I pe au langa vale. I le soifua nga lue ma le soifua whita loloa I o le atunu. I ona tiute ma ona whaiva masani. Sa au wha la le lei. Ia, alo a fua ai lau u maua. Sula fo I le lofa mleang le lei o le tua. Ia ua tātou wheiloa I ai. I le nei tae fo. Ia tau mafa se ava. No moli fo I po le tae. Te whate tai mea I nā pera. Tau te seipu. Po whela vau e ngofo mai ai. A whele tafo laulang. You know, pretend that you're actually taking a cup of cover this morning. And saying, cheers God. A whitai le tua. Ma sa fua sina vaenga. Mo le tua. Ia le nā. O lea nā mo tātou whenua I fo I le nei tae au fau. Le lofa mo le anga le nei. Mo le nganga whawhitai. Mo le nganga whiwhia. Sa tātou whenua I ma mafuta I le 5 aso le vai aso o tuna I atu le porkalame o ngā ngai fo whaiva. O ka o kaise ngasu. O mea maalie. Si mea kungu ma si mea oka. O le mpatua maalie lava o mea lo tūla I mai nei vai tau. Ai o le tangata lava ia. E maua lona toa. Ma lona file mu. E ala I le malama. I mata upu tātou te whasoa I ai. Astona ila. Ia. E tau au whai umai. Langona o mata upu. O mea sa tātou talanoina ma wholosia I luma mea. Le nawa yaso o tuna yatu. Ia whatasi fo I manai. Isi mata upu fo. Tātou te whasoa I ai. Ai maisela. O te
whaatalofa fo I nai o tātou uso matua whawhino. Le whaato ato ai tau nuu mai I lau whanua ma ele o Aotearoa. Ma lona malanga manuia I lau tau lātou le taiba, le lātou le ea, le lātou fo I le vasa, ia, po le lātou fo I ala. A whio mai o ma enjoy. Lau tau e vanga I le lau whau malu I Aotearoa nei, a ole I uma I aso ma whana. Ia, wa o tātou tūla lata fo I le tau malulu. Ia ma le tele fo I o whaama I e sau le tau malulu, ia ma au mai. Ia, le nā, whatalofa, inisi o te itai o le atunu, le tātou malo, e le ngata o le pāle mene ma le kāpeneta, ia e whapena fo I whaululunga o matanga luenga. O lo o Asia, New Zealand nei, ia, whapena fo I sa I ringa matangi, ina ia siaki le soifua maloloina, ia mamaua fo I le avanoa, ewa ai ei fo mai whapitoa. O I lantou nei, ia ua awala mai ai le anga le leo le atua. I tong fitinga o tautonga, wa uma whawhita uri o le soifua maloloina. Lea ua tawala mai ali imta mai tai fo mai. Ata mabai o le lei atano, ia whapena fo I le tūlanga o le imta mai tai tausi soifua. Ia, whamoe, ia le amaua se havanoa le lei. Ai ei lau tau fo mai, mo whai lau tau siaki. Ia matoi whawhorisia le malosi ato toa. Ia matoi malanga I Samoa. E whaau le tautua e pei o na masan yang. O le whaiunga o le neiwa I anso I le aso na nafi. Lea ua whaalawi loa whaapitoa ai. Le whaasilisilianga alo ia mai I le tātou wau le malo ma le kāpeneta o Samoa. Le tūlanga pangatia. Ua whaalawi loa ai le iai nei o Samoa I tūlanga ma ale ma le pangatia. I le peso o le eletise. Ai mo se lava I le motu o potua. Le ta ua o Samoa. Poto ma Samoa atoa I tūmua ia mapule ono I se la fai. Whapena fo ia I mātou le ainga le taima le va o fonti. Lea ua mana o mia ai se fesoasoani la vea I whaanati. A state of emergency. Ia, a wala utala lela avatu e amatai, sia tātou wa mio, ska komenti lingi I ka eo. Vevesi I le tūlanga o le peso o le eletise. Lea afianga o le eletise o ainga, whapena fo I pisi nisi. Le malo, mana matanga luenga. Manga luenga ua le mawhai o na whaataunu wina. Eoe. Tātou vevesi la ia le tūlanga le na. A le vesili matautia. Lea afianga o le whare mai. Ai o lea afianga o le whare mariu. O loa ma mea tu aisa. O tau si sila lai. O le sila na le tu lai mari. A whai ne e se furu mariu le ta oto nei. A le o le whare mariu. O le mauta ngase. O tu puata masese. O le whare mariu o sefo. O le whare mariu o le ringalinga. Ma isi whare mariu tu ma oti tu tasi I le atunu. O le ala le mea le la whai ni. A o tau si le fia le onga ma le matautia. O le pere le tise a lae ta ai ei le vevela I te tono. Tu low level whaafonga le atunu. Ta ai ei le vevela ma vave ai o na pala tu low level le whaafonga le atunu. Laga I le mawhai o na alo fia le mea le. O ai e tu wai e. O boi o le tise ale malo. Le au whainga aluenga le malo. Le minsta o le malo. Le minsta fo I o soifua malo loina. O nei mea o, e whawha uma I lunga o le malo, ma le lātou tautua ma le au onanga. E o lava I le tamaita I pāremia. Ma lana kāpeneta. So there is no excuse, and for the reason and the proclamation that Samoa is now under the state of emergency because and due to the lack
of the supply of energy and electricity. La le bele la tupu. Ia ilonga e mawhai ona o talo whai tangata o a inga e ona ia tangata ia ta oto nei tonu o whale maliu ia. Lea le to ainga tūlanga. It is chaos. O la whaafi whea ona sa ngai ma tangata whai ngā ruenga i tonu o le no whanga o le whale maliu. A o le a. The decaying process will escalate and problems, health issues will arise and emerge. And it is dangerous for living human beings. Tangata uma. Le manongi vatu le whaafonga le tunu. Tā oto o au whaatalitali a inga mai whafo. E anga i atu a wāto e sauninga ma le whale lau o singa. Ai o le atu wa i e. Le mawhatianga le nā. E matautia. E alu uma isi pisinisi ma isi mau mea o mana. A o le tau valea i le mea le la atu la i mai i tangata mali liu mo la tau tino. Lea i tutonu o aisa ia ma whale mariu. Ka whiwhi a eo. Le nā ua whaleo ia le tūlanga ua iai Samoa i vaenga mā ale ia. Ua mana o mi ai le fesoasoani la vea i whaanati nati i le teimi le nei. Le ale umi le la whai nei le mele. A lena o wātua nafi. I gave you the solution yesterday of how to solve this problem now. Tu ule tusilima, tu ule tautuwai. It is solving I for before ia il whawhita uli. O le peo le tise, i le whaamāwaenga a le fionga le minsta, e nei se me maua. A o le me tauna whai. Tā ofi suenga, ma le komisi sue o lo tau mawhai nei, e whaatino la suenga. O ai o le a whaatūtū i ai le suenga. Le mana tua, lau mana o wātua le tali le asone nafi. Ma o le mea tonu lava le nā te tau o nā ngā i ai le fionga le ministamana na au whenga luenga. A whonga mai fo i le fionga le ministam. Le fionga honorable. Olo a fōwhiti vāai. Ia pol sunga fo i lei atau. Au fōlo whātu lei atau sa vea i lau fionga le minsta. Ia toa fi mālie fo i lau whautanga ma lau whātō whāla inga. Leanga ua tele tupe e alu, tele maupu, matala, e la lafo i lau fionga. Aua te pole. Toa mālie lewa umona o wātua le tali. E fe ni atu ma le tu o lalo i lau fionga le minsta fa pe fol tu mai tai pare mia ma le au whainga luenga atoa simanu wa pena fo i la to o lo ngā lulue o insidia at the grassroots level. People that actually do the physical work and the application of implementation o ngā ruenga tauna whai ma le ta inga o waia. Ta ofi Commission of Inquiry. Tu ule nasu su enga i lau fionga le minsta se taimi. Langa a whai de mea le nā. Ona fōringa ma ātangi ai lea e le o tasi lau matanga ruenga. O lo o fitu iai, ma fe ese ai, ma le mautonu le tuainga whaamatalanga. The misinformation, the disinformation, and then the uncertainty of the advice that is given to you as a minister from your administration or from your CEO and ACEO, and then from the pool of engineers that actually carry out the physical work. Nā la le mea le na tali e tuile i atou sa vea nafi. Ta tia o maisi mea.
au mai whanati ni afi. Ina ia mawhai ona fo ia le whawhita hauri lea. A mai nisi afi se lima i uporu, ave nisi afi e lima i oi. Lea tu ai ngā tupe he aluai, whai le mea le nā. Mai au tel tonu foi, with by our bilateral agreements, trade agreements, friendship treatments, agreements and treaties, whao ngā uma tātou sota inga nā. Wha vāo malo. Tātou te ai oi mai ai mata āisi. Whai le tātou tō maanga i lau a whionga le minsta amara tu mai tai pārmia. Le kāpeneta. Tātou totolo i o tātou tuli vai. Ma totoma i a New Zealand, ma Australia, ma le malo Amerika. Au mai ni afi. Power generators to solve this problem now temporarily. Mō sina teimi a o whaia le ngā ruenga au tū. Have the problem solved temporarily while the physical work and the groundwork has been implemented. Mo le angara ngā mea. La lisi mea e te tau na whai. Whaalu resources. Ia whaatotonga le matanga ruenga. O atu ngā tupe, ave tupe o. Whaatotonga le au whainga ruenga. Au mai ni tangata, with different pair of eyes, different pair of ears, and a different kind of mindset. Ele i o iai le māmlama, pe ua paso i fo i le māmlama anga o tātou tangata whainga ruenga ma tātou tama whanau. Lāra mea tātou te mata mumuli ai pe whasua tulia le upule nā. Tātou, why are we embarrassed and why are we afraid to ask for assistance in this matter? It is now proclaimed as a state of emergency because of power outage. Yeah. Do you agree with me? Whaatotonga le matanga ruenga I masini e le iwa aio mua I Samoa. Resource our people and EPC with the right tools, the right machines, the right equipments, the new intelligence. Why not? O le mea le na, o le nai lek, o le ufu lek, e le o lava. Ioi. A o le mawhai na o I tua, a maini masini pa u whiriwhiri ngare e o I kua, I mea lai. Ia whai ma le mauti noa le ngā ruenga. A wholea nā lai uno a watu. E tele fo ia u, a u wō o meo insinia. Whapena fo I lātou e whai a lātou pisi nisi. Whai mori. Ioi. E tutusa le lei ale, le blueprint, a le builder, whapena fo I le palama, whapena fo I le au whai ele tise. A system where it can easily be diagnosed and points directly to the location where the fault is. E emo milimoli. E emo milimoli le alert o le mea tonu wan o no sa o alo whingarwan. And that kind of system or a mechanism for technology is now advancing. And for Samoa to adapt and adopt those kinds of knowledge and new technology and new intelligence. Awa ale ese system whapena. Le whai isi atunu. They know exactly. E o sa o le melai. A le mela le wawai tunei. Ono ole le ai o se tātou data po se tātou system whapena. O le ala fo le nai ala I ona whai tau mate ma pongi sā. Ma tau mate po whea tonu le mea le tupu mai le wharawelafi. Ia tasi le mea. Le si vaenga tau. E pē lo lava le nuu. Po o le tisi le nuu. Ia. E lo le nuu le tupu ai le wharawelafi. A o le
La vea se pau mori se ta vale sisi. Pa ua pa se la au I lunga waia. Au le system leo te tala noa tuai. Pe a whai ma whai. If Samoa and the EPC, the government can adopt such a system or even buy that system from somewhere, Auckland, New Zealand, Australia, the United States. O le tā hua le nā. O le tali ato le nā Samoa le mata upu rea. The resources to be well equipped and the functions and the core functions of the EPC to be carried out as soon as possible with the most minimum time wasted and energy too. Yeah. Share tātou por kalame. Like our program, press the like button, and then, ladies and gentlemen, friends and families, share our program. Now, ina ia tātou o tonu lava su I le matole niu. Tātou o I le ponati o le mata upu. Ai le o le fetusi di mai. Tu wa I le se I lea, tu wa I ane I lea. We're so quick to blame each other and find somebody to carry that fault. Where's the accountability? We are so quick to be praised. Tātou te whiwhia tele e whaavave vave ta lia, vi inga. Aia. When anything goes wrong, no one wants to take the blame, the responsibility, and accountability for such. Yes, it's it. Nā lawa watu le tali, ia le a tau ma le Tanoa Ava, nā watu fwe ana whiri ngā ngai fo whaiva. Tālo sia, sa tō whawhao tātou te tai whapea fo I le fionga. I le minsta, wau te lole o le uso moni a tau le fionga, le minsta. Nioe, e mata alia. Whai e le upu fo I lele, e ui ono leo o sasi le teimi le nei. Ono I ai mafu anga nā lai, ono tupu mea nei. Lau fionga le minsta. Ia, ono sae. Olo, ia ono sae. A ia ngā lue pea. O le minsta le mo le po. E whai le upu fo le. O le matua wha polo. O le moe po. Talo whai. Ia e on sai matau ave. Wa uma upu o tangata e la lafo atu. Ia. Wha o ngā upu e au ngā. E wha alotu tele ma whala e au ma wha amala si au I lau a fionga. A upu I e wha maitula e pa tuli oe ma wha ma vai ma step down or resign or whatever. That is silly rubbish talk. Nah. Yo, mule tala noa ala mule toia ina o le ise ma fau fau. E fau tua tua I te o le uso minsta. Ia la mea a whai, pe a whai te wha mawai. E le sui ai, pe a sau fo I se minsta e wha walwalea. Ma le maa malama I se mea. A o lawa fionga, wa le mana iai le tofinga. A o e te le I tū maa lo foi. Sa e ngalu e ai le matanga alwena. Iwe, o maa mana. Alo la ia le I whiwa. Iwe. Iwe me tā ua nai whai. O ai nao le ngarwena. O le fau tua, ma le tua lalo, ma le wha malusi au. Ai leo le whai atu. Do wholoa, lava le nā, wha bawai mai, step down, resign. Iri e tala whia ngai tala whape nā. Me se tangata ua matua. Ioe. Mea le nā ai tā vua I tere.
whaafonga tāpua i a lea tunu. I meo whautuanga leanga. Umatulisi whautuanga leanga. I le e ama le sai ina ua le avatua. Sina fasi se leni mai le kale sia so fitu tutu o tasi. Ma ta uleanga i nai. Le fionga i le profeta ma le tai au. O le kale sia i le lalolangi a toa. Le sunga ia pastor ala i moana. Willy Papu. Ano watu o nafi. Ua pei o le tamai titi. Ua tangi. Ua ai u. Ua fao e le isi tamai titi. Nana mea ta alo po lana lole fo. Ia tangora o e whaasa tusa ane. The metaphoric comparison of this childish behavior is compared to a child. Somebody took his toy or licked a bit of his candy off his hand. Ta fefe, ai whai le mātila tila o le whaafonga le atunu uma le lalo langi i lunga o penga ta whai langi. Po e mai le ata. Whaasau le leo. Mata Samoa ma le lalo langi atoa. Ta tala nafi la uleina. Whaasoa i le atunu. I winga whapea. A o pula atu le atunu uma whaalongo atu. I upu e whai malalafo. E stangata sa aveile whaatu o tuanga. Mata i tai Samoa mo le tele o tausanga. Ua tuana. A o ai e whai iai. E whai i lesi au na le atua. O le leo moe o le lafu moe. Ale e kale sia so fitu tutu o tasi. Talo whai. Lau le pio. O si to ina. O Willy Papu. Se tai whapea. Lau le pepelo. Okay. Ia le nā, ngai kukali e walanga o te ata. O te avatu. I will present the seriousness of these matters. But at the same token, they are laughable and they are like a comic book, a script of a children's play. Yeah, e wha mā avenga e fo i lau ma fo whau. Mi o fo e nei tangata malato. Upu le lafu. A wale mea le nā. Wa whaingo fia i fo. Ana whaia whai unga tangata. Le kale sia to a tele. Fia se furu maafe o le kale sia. Ele ngata i Samoa. O tutuila ma manua. O Ausetalia ma New Zealand. Amerika ma le vasa loroa. Le kale sia so fitu sila ane le mea ua whailo tau tai. Ele tangata o le toi fialu le palota e fia fo i mai e o le tofi pa le bia o Samoa le lua afe lua sfuruono pe o se taimi lata mai. O lo ia te o tau le malo si anga. O tau o lo i whawhama, o tau o lo i ai Samoa. Tau te lau li liwi nai. Turning this negative issue into a positive reinforcement. Ioi, e whai ei lau palota. E te ilo ai le tu ai ngata eu ese. Makiki ese. Mai le toi so la lata atu e fia le paua e tai ei Samoa. Now you've seen it. You've heard it. It is terrible and disgusting to have such a behavior. You know, and those are very powerful words. Ai tilo lau pepa palota.
ona e mana tu ai lea upuna la lafo I lau fai fea. E whapena fo ma Samoa atola wa. Ie kale sia ma tāpua inga, ma whata whai tauranga I fia, I au tau mana tua. Mea na whai I au tau whai fea. Pe ole mea na whai ai le li whaolo Jesu Keriso. Toso mai whatatai le ala, whatutu lai, ma whaamata I luma Pilato. Le nā, le whaamsinonga maua lunga Samoa, ma le whaamsino, ai whaatu lai mai ai au ona pa ia le atua. Ma ta I tasi ona whaamasino ina. I le le te tōngi o lātou tula, o lātou taxes, ma lātou lafonga. Talo whae, I le au ona pa ia le atua ua ta se I le ala. O le aiso na o whanga, le ai ni ona ele, le aiso na lau whanua, o le tangata se ma le tangata ese, wa au mau whaatasi ma I tātou. Lala tātou me whai ai. Whawhanga le au auna le atua. Whaala ei le au auna le atua. Pui pui le au auna le atua. Tautua le au auna le atua. Ia pei o le tangata moni o lau tino ma lau ngafa I to tonu o lau siu manga. To tonu o lau nuu, to tonu o lau tūmalo. Aisea, wana o se teimi ua momoli atu ai e whaia le ngā luenga. O le tatalo I le atua, ina ia manuia le nuu, lea ua wha malu ai lana pule. Ala ale mele, kosoa mai, le kongia re kana, mea nai loa. Le tūlanga wanga I eisa mo le nāwa I tau. Ioe. Wa tau sa ili tupe, wa tau au mai ia maa. Wa lai o na whapea, a mai ma whai wheau. Mai whai ko kongi ko la whonga. Ioe. Ia ko kere o mai ko ka whau I le ngu uma. Ele se mea le ngu o whai au ko. Mau tau se sila la I Samoa. Le ngata lai le kalesia. Nea o fatwa o tau ta alo le porkiki. Awa ta alo atu lole I atau sa vemi milo atole mea. Ina ia whaatu sa tusa le langona le tangata. Ma whaau ngā le langona le tangata. O me pele ia te oe. And when we talk about servants of God, you're talking about the emotion and the love of Jesus Christ and the love and the emotions of these people that they've given their lives to God. Ale wo mai I le nuu e nofo le nuu. E fe soani I le soifua wha lea nganga o tangata uma. O lea siu manga. Nofo la mai mafo fau iai. Te tau foi na alu e te pālota ma lou mana ma lama I mea ia. Alan talanoa ia al to ino to le fōwhawhisi. Former Speaker of the House, the Great Honorable Tole Foa ai ono le au pepatele whawhisi. Ina wao mai ia whaiwhi au tutu la I lumo le whamsinonga. La al sau noa ngā tole fua whawhisi. O I talo whai. O le mea na mamaoa. O le amatanga le nā. O le unga. E o iai le whainga mālotu le epa. Ma le hero pipi. Wau tau lote leo whainga luenga. Wau tau a apa I mea le atua. Ioe. Talo whai, talo whai leo whainga luenga. O tau tangata tāpuai.
Le ai seisi whaavai sili o na tāua ma le malosi o lona papa whaavai tu todu o le atunu o le nei. O le ngā luenga le atua. Le papa malosi le nao lona whaavai. Ai se awalanga lo lotu umatangata. O kusape kako ke a mio whaavea vea. You belong to some denomination and some sort of faith. And your faith will influence you greatly with the biggest implication of your final decision. It is sel talana. O lea afia ia, te lea o lea fianga. O lau fai unga, ma lau filifilinga e fai. Ona e tō sina lo loto i lau tāpua inga. E tō sina lo loto i lau alofa i lau faife. Au auna lea tua, lele ua toso atu e tuila e pa. E whātū luma le whāmasnonga. Ina i le au maia i le atua le se furua i o ana mea. Ma me ona le atua ai avel malo. Awa le fi whalongo lai ale a tō sa whea. Se mata upu tau polo kiki. Whafonga maila ia le tā ua tele. Now history says it all. E lua ba enga te tele o le tala whaasolo pito le lalulangi. The state le malo and Christianity. The state and religion. The state and faith. Tantonunga le stete po o le malo o la tau e whangaina le ola wha le tino o le tangata soifua. A o le tangata soifua e whalangolango i le kalesia. Mo le tausinga o lona o langa wha le anganga. Niana, tasi po le mea leo na mafua meo me vesi. Au tō sila nei masu au ili male mai male mai ele ngā. Ile tele o tau ale lalolangi. Ma wā tau ai o atunu, e mafua i tali tununga whaala le e kālesia. Le tō te whaalongo le iai o whaiso upuia. Oh, it's the holy war. O le taua pa ia. Nena? O le taua o mawhauwhaunga o tāpua inga. Male tu la fono e whaatu lai mai e le stete. Ona whete na ia I lola ia lea. The states want people to act this way and behave this way, and the church wants people to behave a certain way as well. Se shea ga ko porkalame, shea atul tātou porkalame. Ina ia mai moa le atunu. Sila le atunu. Whaafofonga le atunu. I le tā ua o mata upu lea o tātou talanoa iai. E mawhai o na liu iai le tō whāma le whaututanga. Ia na e whiri lai. O e kia lofa kule e pā kia ika lau whaiwhea. Te langolango ina le state ai e te whātua nai. Le e kalesia le tua Yesu Kiriso ma le angangasa. Ta alofa Rasmina Hulu o le Latitu Lampkin, ta alofa lava, ia, whapea ia Mary, o Franco Cilia, o Sambila le ataua achong, ta alofa lava, Simalila, o ia saola le na. Ta vita sui whatau le uso I Sydney ma le ainga, a talo whatu, sa mwe lo manuia fo I oe ma le nai tu o le ainga, Fusi Lam, Paul Stanley. Oh dear. Tupu Pauli, la foa I Milo, fa pe fo I Filinga, Nico Bird, aloli le soi fo manuia. Keep it coming, I love reading your comments.
and I also enjoy some of the funny comments. Yeah, tate ata I lava. Edelyn, talofa lava. Before il tamo Sam Senio. Mea. E ol fia pokol makai dia. So I fua manvia le sunga mau to tasi Samoa, talofa lava. Alo uso leva foi aso tatu te lefe lai. Yeah, o malo tutotasi, love from Waipahu in Hawaii, and also I'd like to say aloha to my auntie, Fa'alave Afamasanga Poila Ulu, yeah, and my dear sister Yvonne and Ash Yvonne. Kahuku in La'i and Hawaii. Lawrence Peterson, talofa malol so fumaria. Yeah, papena foi Paloni Brown, talofa Paloni. Been a long time, my brother. Yeah, outele ia Samoa, lesa ufalongo sanga yatu ya letua fine, lo faltua ya ropeta. Yeah, fambo watu tali watu. Yeah, malemanuia mole saunga le mu. Ina ua mai ona fa mavai atu lo tatu. Ainga mo lo tatu nu so laua. Masauni atu fa pe foi e leva au fonti mai fangaloa. Ia malo tātou ainga fo'i mai whale lātai. I le tuua ai o le malo e le whionga e a lupe matasila. Mua ava kauli kaio. Ia whatalo whatu palauni. Ia whapea fo'i le uso ia hena. Au te leo lopo whea o iai ia le sunga ia hena po o le telenga fo'i a au matangi. Fili mea le lei tonise Nona. Well, good morning, Severe, watching you from Melbourne, Victoria, Australia. Good morning to you, Philly. Yeah, for you, Weta Schuster, for me. For my malo, le sunga le atoa, le sunga le whaila unga, nita. Yeah, I love Weta. Yeah, for you, mele, whanoi, le whaseu, talofa lava. Matamata atu my Brisbane, Australia. Lena Tola Papa, watching you from the capital of Wellington, or Salo Sami, ya for Iperise. Sua, good morning. On le uso ya lima, le mamea, ne emia lima, talo for lava malole, so for Maria, ya for iltomaitayo. Barbara is watching you, from Anchorage in Alaska. Vai fo ia nai o tātou uso nana malanga atu i Alaska o le sunga ia siata pio vauliko ia whapena fo i le fionga le whasina ia tole foa vui masina mua. Ia po a maile la malanga pe o kau whasi ange sesi o la wari ia lolo whane il malanga nai to ina. Marietta P, talo falava Marietta. Yeah, o Aniva Nico. Watching you from Sydney, le atoa. Yeah, male to my tai Amelia Famuana. O Sange Siosi. Emma Jane Lawson from Salt Lake City, Utah. I love how to football tatu tinaya vai tupu Emma. O Perise, yeah, o isisi vaenga lea. O fangu. Maria vo ingo kankangi. O fetutasi. Fanga le misa talo falava malole soifo mvia foi e le sunga e sa fe mai sa le o se ver le tonto foi na inquiry commission of inquiry le alu le tele o teimi malu I matupe ya e tauna sui tonu le mato le niu le tulanga o le faio se so di lavea I fa nati emergency anyway. Yeah, yes, of course, Samoa needs help 100%. Yeah, lena mana I tele. Tuala, mulianga tele malia mar, talofa tuala, alole soifo mnuia ya te oe. Le tina, lau fionga mulianga tele, ya, fai lava fo na ngalo oe, ilau o loto po lau ma losi le teimi o le tātou, au fai pese o le sangato malaki. Philip Villi, mai. I don't think
other countries are willing to help, especially with the political situation and more being aired about our parliament, government, but hope is there. Yep, people can be optimistic about the chances, but I'm telling you, Samoa has a pretty good international relationship with other countries. Le hai komisi o New Zealand I Samoa. La ia foi ma le hai komisi o le malo Australia I Samoa. E re ka wo I Australia. Nga ngoanga I ngale le ofisa I pia. Ka ko kuri ai. Ka ko kuri ai. Ma ka ko fusi. Ma kisi le lima o le komisinga ma le konsula ma le kova. We need help. We don't need to tell you what's happening. You know exactly what's happening. We need 5 new power generators. Tai fo'i ya ampasa ma komsina o New Zealand ma Australia la le yo. Nei se me tau sau mamao I sisi nei. So ta inga malava. I ni tui tau whēr wa ile min stasi vanga na o isa na whonutanga fole le a whapea. If we are in a state of emergency, ale zoom ngale. Malie o le ale mwhaiona o al watu le whonutanga o lo whaia I Lontona po Australia, po New Zealand, po ila. Ai koneti mai le tātou zoom langa o le whea ngai mātou I neima. Ma le tūlanga wha le tonu. Ia ai mana tua whoila. Ale ola le pau, ele me foi le zoom. E foi le zoom, e ai maka aku ka ko paku or ka ko. Ta wona na, la tatu wo. Ya, tana ia tatu fa silanga. Fa business mo we ka ko kupe wa ka ke pisa ngai me ele ska ko kupe mo we ka ko me e fa talo fa Samoa ile swafa mana malo I su keriso o te vala aulia ile hava male fa alo o e malo ainga to te susu ma fio mai tato fa sauninga ile nei sauninga fa pito u fa ingoina o lo ainga ile ta fu e o le sa tauro o a fa fita uli ma fa ngata o lo fe ngai malo ainga au nei fa tuai ma misia le nei ava no taua mo le fofo o nei fa fita uli o le nei sauninga o le aso maliu aso farele aso sfulu valu o perila ile lima ile afiafi o Lau Universal Church Full Tolu Lempi Drive Manukau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mafa ese atunu o le Pasifika il ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fianga, tau mafa, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. O mawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu whawha 533. O lua o walu whawha 533. E file muailo mawhauwhau. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Na sa o le ia oe on kwa se kia o le mele o iai o le ua mafuta mai I le tumai tai o ati. Fai foi mafunga tau moli o le tātou pulenga, ia meso le au whinga wenga. Ale Henderson Cars, o lewa kiringa whairi whapuponga, ale Henderson Cars, mala Radio Samoa, 26 years ago. Fatalo fatu ati balole, soifua manuia le fui tai au.
Malo se fo savea ia. Malo lava le ngalulua le nei tula le aso ia. Olo o manuia lava mea umale lo whamalanga leo le suai I le taso ofisa nei ia. Masalo lo manuia fo imea umale nai tu se to ofisa savea. Malo, o lo manuia whaafteitele ai leanga leo le tua ua umatu fo ia le lava yaso. Ya, o tātou taunu umai le astona I tā pena mō le sapati a tai au, le lei mea uma. Aia, o le ale teimi sa e ala usu o nei tai au. Io ana nei ia sa sala matua nei le Tanoa Ava ia e peitai. Ia sa sala vave ana nei le Tanoa Balu, le apa le Balu. Ona sa to tele le malo sa tunu sa whapea ona o tele lo pole a teimi sa o mai I ke tai au ia e sa vave usu mai lava lato ono o le fuafua le mamau la lo le metoi e toe o atu ai le meo loa lalai. Ia o lena taunu umea nei tai au ata to a inga me le loi Palmstone North ma Christchurch. Ia lea sa taunu umea na nei le fitu an nei tai au. Ia pe o le ala ina sa vave ona o mai I whata tali te ni tala sa so ofisa nei le ifa. Malo, le ala usu fo I le tai au no o nisi o tātou tangata e malanga mau mai. Ya, wai mna mia, ia le toe fo I vave ma ave la tu ta vale. Ia, e sau no ia I tūlanga masani e pei ona. Ia le whaala wiloa. E mawhai ia ona sautis tangata fole whenga lunga full time ma. So soni le application a list tangata o le aula le benefiti po o le superannuation fo. Ia sa le, ia e tā ua lava le vaenga le wa e tā ua o nei whai lava si to telo o le malu fuela tunu o lo whape ona tu uina mai ia application po tara sanga fo ia e benefiti ia ai o requirements lava e mana o mia lava e le finance e approve ai tā vale ia o se tangata full time ia e tau lava ona ia se tangata full time e se shoni e se uile e benefiti ia po tasu samama sina masua i o sala pension. Ia se mena umia lava sangata full time. Ia sangata nai e sosoani I lau application. Ia ole pei neni malita vale. Ia e alu lava I lalu le ngō o ele benefiti. Ia aole o sangata le e mana umia. Ia na sangata fu ile sawe e support. Ia te back up. Ia lau tau sanga. Malo, whaftai. Ya, tau tele la le tebi ta puni e tātou le fia na nei. Ia o nei la so na ia sa puni sa so ofisa nei le tula lima. Ia o na te sala lo le tai au fo ile tai au le tula se fulu pea o mama ia sa so ia sa uninga lo su fo ile tai au. Ia e te sala I lo tātou le tai au se fulu ia sa puni le tula fa. Ia o e vasu pese li posi le nei tu la le aso I nei. Ia o lo o whatumulia I le taso ofisa teni nei. I taso aina I lua nei o kilani. Ia pe ana le la tai au le sa whatauni I nei le pikina ma le signing application o Ta'avalea taso aina me le Lloyd Christchurch. Ia o nei la leo uli ma nei la fiafia le tapunieta so fa vale ia o le e fa umai ia sign up for ia ale malo da sinu ia o te lope ma se so ono ia a ino lai fa fo teni nei ia le fa solo ia la to sign up ia ai le tai na le tu lai fa wa le fa tapuni finance so le lai e fa solo ia la so sign up ia au isi o leo mai piki ala so sa vale. Ia o le tūlanga nao lo ia sa so ofisa tene ia o lo pisi lava. Ia ai o le tūlanga nao lo o wha uma ai le I tapunia sa so finance nei le tūlai wha. Malo, whaaftai tere dawa mo le tātal nonga. Ia au mai pēle tā tuatusi ma le tā telefoni. Ia a whai o fia apalai sa vale ia o whimina o mese soani ia wala au mai ia o asi I le telefoni o vale se lau. Fitsasasi ia pole
maso address, pite su sa mai foi il maso officer. Le tasi pa fa Kevin Dish Drive I papa soitoi. Ia po o lunga foi le maso Henderson Pass. I lunga le Facebook. Ia ese mai o details. Ia dan mana o ia se sa avale. Ia sen mai o details le maso Messenger. Ia mole processing o so application dan mana o ia so ani. Ia fa file va mole va noa. Sabea, ia manuia sele sa pasila so taiao. Ia, whapena fui ati, manuia sa pati a tau, e misa veo ngā luenga toil nei aso, se ia o ina ngā ngaifo whaiva o lau whionga i tumai tai. Ia, tātu toi whelo ai pēr ile vai as whau, e whaasoifu ia mo tem nei. Ia whaasoifu sabea alo whaasu. Ia, alo whaatu foi, ia le nā ati, mai le tātou Henderson Cars, e te baua ile tuatusi, se lau iwa whaa. 194 Cavendish Drive in Manukauma Papatoetoe. Ia, le ole dawa au le lātou telefoni le se tongi. O waru se lau fitu tasi, fitu tasi. Ole, o toi taulo mafo fau I le mata upu leo le tise, ma le peo le tise, now that we have been proclaimed that Samoa is now under the state of emergency because of power outage and power lack of supply to langale. O saulonga le fionga I le ministao le letise, mangaluenga te tele le malo. E fōlinga mai ai, nā te leo whaatua ina, ia whaamatalanga, matu o lalo, whaapena fo'i, ia vaenga o atu I ate ia e ese tala I whaielana administration ele CEO ma le ACEO ma le au whainga ruenga ile ofisa ese fo ile tala e watu istangata ai maise la tōro whatino ina na ngā ruenga the actual physical work pe o insinia ia lea la o mana o I le fionga le minsta se whaisusu enga o I lau li I kalapelo Who are these people? Then something really nasty is reflected here. Alala winga la utala lena. Ia le mea matautia lea tangia I within this pool and this circle, the minister and people that surround him. Matangata whai ngā ruenga olo o ia wha malu ai le lātou ngā ruenga. Ele o tasi. Ele o tasi I lātou. E ese le whaatonunga, ese ia le whaamtalanga e au mai I le administration, ese tala e au mai o. O le mea fo lau tūlai mai, wa le whaatuatua I nai loa e le fionga le minsta. Ia tangata nei o loo, ngā lulua I laloane o lana matanga luenga. Ele o se mele lei le mele na. It is unhealthy to have the uncertainty between your relationship with your administration, including your relationship that you have with and people that actually do the work. Nili watu I esel kala e whamai, ili wange I esel kala arau I whamai. E lale mea le tū la I mai I le mdālea. Mau te tau otu ia te o Samoa, o le masaru salonga lava, o le tātou o moni. O le masaru salonga lava tau iai the uncertainty of the minister. Somebody is doing something reckless. E tangata le whale a ngā ruenga ba mea I whai ai polonga I le atunu. What is the motive behind it? What is the modus operandi? Dale la ngona mo le nganga le fau mai tu ai. Is it a conspiracy theory? Se mea o loo tau fau e whapai le anga istangata, a leo o pōgi sa I le tunu. Ai o le bea la lea. This is probably the hardcore
issue o le fia papa i e le minister e fai ele susu ngara. E ala na le no fai atu o le matua te leo le teimi aluai. Matupe aluai. Resources, money, time, the essence of this investigation or commission of inquiry. O tau maua le mele o tau fai atu ai. Nela na o le whaatutui na e le fionga le minister. Ile ngata ile na pulenga ai whapena fo i ile au ngā rurue. O tau wane mai lai le minister le mata upu le ona o lai iai le matenga ma le masal salonga. E iai te ngata i e wha lea ngā le mea lea. A sisila iai, ele mawhai le administration. The administration will never be able to do the work, the physical work. It is the physical being of the real electricity to be powered by lines. O ai lai while ngā wengal na. O ai while ngā wengal na. O le tatai o waia ma eli o pou ma whaola le tise. Whai tangata ia. Whai e tangata ia. So the end result ila o masal salonga ili mata upu lea. Awa e le whai le administration le ngā ruenga le whai e palama. E whalinga mai o i nā lai whatutu iai le masal salonga le minister. There are people over there that actually physically disable and dismantle the system. O le mea le nā rea o mai atu leo tatai eile. E tangata ia e whai ele mea. O masalo salo i le minister. E le pēle paua i ngā ruenga wha ofisa i whai atu i. Ai pēle paua i ngā ruenga la wari ia o insinia ma i la tau e toso ina le ngā ruenga. O ina e mafua me ile mea. Wautou wāwa aila i ai. Loloto. And you can see through that the transparency o le tā ua mea nei le au mai i luma. Ea sa wad minister a tolu e pe ana wha pe la lai ola le paua. Ina whaila ia le susuenga. Ai ale ola le paua. Ia. Se mai le au sui. Ola kako whaafela kako. La kako ngofo aku mare ai wale wha isi susuenga. Fumfa ma atole mea. No wha mafo whau iei mea ieo te tala noa tuai. Langa iai tuo pata tua lua. E le mafo anga o nei mau mea. Ai a whaila o whaies tangata o lau insinia lea se mea e wha leanga ma pongi sā i lea tunu. E te tau ona whaise susu enga muli ane. Te a whai o matua se laupa sene loa ola le paua i le atunu u atoa and never to be shut down again or cut off. Tātou wō le malolonga fo i mai. Sa ili se amanoa tātou talanoa atoa i le sunga atungsia Pio Wilson na. Ia, mai le tātou whale tā vale o le Omega Cars. Whamamoelo manuia oi. O le pa ia maurunga le atunu. Ia a o whaafonga fo i le Tanoa Ava male atoa sa vea. Se yuli i le neia o audi o le asoto na. Oh
Sia ita yo mafaufaunga lo faavalea ia oefunga e mana tua ilo uloto o upu o solo mona le poto le lofa o se metinga malingi ai o uloi mata la ula tifa o e o la upenina wetangi elo mafaufa uta
So whaka mātu ko whia lau so ia Victor Elisara lo ua ue la upele e o lau mea ngai whai. Whai whale mai kā mea. Whatalofa ia te oe, ia pēr whai whātu o mai ilunga le tātou Polkalambe, ia po le tātou Facebook page, ia po le tātou YouTube channel as well. Whatalofa ia te oe, mō whalofa atu fo, ima le whaamumoi o lo manuia oe, mau ngā ruenga o lo whaatino le nei aso, ia po se malo longa fo i lava. Ko toi whamanatu mea lo uso o awha garine ti a te au. Mai sa vea, tango e fwere le toi mata. E le launga a le fionga e ati e pikopo mata ilinga. Malana launga na whai atu le epa. Absolute power is power corrupt. Lan mele utu la i mai nei i le tātou power. Le ele tise. Ja, le mele na lewa, no power. Is absolutely power corrupt, power cut. Pea koe fwoi kako kani i le, ia, avea ori, avea ne ti ngā ma mea. Nofo pe i tono le loto ma le fatu o le tangata. Ai o le tātou te talo fai fatasi le nā i le atua. Ia anga lele iane le minsta, anga lele iane i lana pūlenga, anga lele iane. Ma ia whaatotonga ina ma fau, ma le tō whā le lei, ma le whautanga le lei. Ile au whai ngā ruenga lātou te whaatino ina mea nei, pēana o whātul te mosola. There's no embarrassment in terms of asking for assistance from the outside world. Even New Zealand, stand by i a lātou tangata o atu ana me tā ure nā, ia, iai ni a tātou wafi, wha leo. O le tasi o le kalesia, le anga e ese le tā pena mamau. O le kalesia Jesu Keriso lau pa ia o asunga taima na tua fo. O le kalesia lea e ula i sisi i le whaatula ngana o le kalesia mana ngā ruenga o ana ati nae o mea e whai le kalesia, e whai malewa ai mamau. Ke se sila lai sauni atu, le mea sa o wolai, malewai tafe o lo tafe tutonu o lo whanua, whaaleanga nuu i pai lei. E ola ato ai ia le afi a wā ia le tumalo le anoa maa. Le vai le nae te vaai e whaato a mapu e i fo i lalo o le wafu i ma le ala lau papa i whale whaa ma lalo maunga. O le vai na o le atau sa vea. Muli talo tanga loa matua la vea. Hioi, o le puna ma le mata o le vai. E tafe mai i a te au. E ola i fo i sauni atu. A o sauni atu la. Peu ewa ai Las Vegas fo lele, pe a wangele wa lele lungai. Tilo atu i lalo le fe i lafi o mo li. E malama atoa. The city of Las Vegas, it's exactly like sauni atu. A wai li o e maunga fo e o fito. Ma fao. Ale ala le me tupu. A whaale tonu ma ua pā tele le vai ma whaale anga ina fo i le LTC. Ki loa ma afi te tele le kalesia. Afi whaale leo. Reserved power generators. We live on a standby ka manga. Kanga kia ya awafi fo i e watu e kalesia. E te le la ngona ni leo. Yo. Penga le alwa fole pifa pendale hele la ngona ai ola ato malama ato fa pena fo i ele me o iai ia le tele o farsa ma tele fo i o le atina ale kalesia e pena iai le malmalu pa ia pesenga generators ale kalesia la tu te fang ale me fo ndai tau no fight tilo mamau i fa la tonga
tilo mamao i eile malo. Ia iai ia se afi whaapitoa. Mo ofisa o le malo. Po le lua pe tolu li afi. Ia watato vava ailola ili mata upu lea. O le mauta ngase ngase. Pe lo le malepawa. Le mawhai una whaataunu uina. Ia se tonga fitinga whaananati. No emergency operations will be ever done because, well, it's happy for you, a big risk on the health of our people. Ona toi ola maila ia lea elesi luaso. Ai pe ko lo mersi o tangata le na mai. If I go make up kiki me na boy. You know, that is reality. Ole ma fai le fatul tangata le na fatul tali le te mi to ola mai le me fai se ta tonga a ole ala le to inga to tonga. So you see the impact that has the influence over every activity, business community. Tatia I u balava o loa matau mawhatu aisa. Ai te tau fo i o na avatu se whaatonu ngā loa ia. Mai ile ofisa fe whaatawa inga. Trade and Foreign Commission a Samoa. Ina ia lapata ia ile au whai pisinisi me au whai oloa. Ile le te tau na toi whaatau I nātu o oloa tu u aisa nei. Aisa. E ma mai a toile tunu, o lal me la whai. E ma mai le atunu, tau ma whai le au whai pisinisi e whaatau I se teimi vave, I se tau ngofia ina ia vave nā ia mō maisin selen. Ma mai le lau tele o le atunu. O e tau ma mawhai mea ia. Ngau le pisinisi a wa le mawhai o na tau lia mea ia. Wa le anga uma o lo nei. Manongi tino tangata mali liu o lo I totonu. O fale maliu. Oi tu ai. Lava fea. Ono mai a inga ma paolo ma ngafa ma le kalesia ma le nuu. I le sauninga o si tangata lea ua maliu. Manongi loa loa le anga le mea wā. E le mawhai ona tau fia le malo si tele o le manongi tu lou le whaafonga le tunu vai atu le langi whaasino I le pa ia o Samoa o e ua usuia le whono matua le malo a o lato tino ia ta atitia mo ta o oto I tonu o whale mariu ia I le aro le tala le avatu le teimile nei because you know I'm telling the truth and you know this is the truth and the reality of things. O mina tu o aisea. Whataltari a inga wo me masani le tangi mai ala. Alai pere pau. Talo whae se wa inga silio na mata ngā. Ma le wha mo moi loto. Ele ei seisi e toi wha maa vai atu iai I lona tangata lea. Pe susua se pusa masongi atu iai ma wha maa vai. La wa ilo le mafuanga. Wa ilo le mafuanga. E mata ngā. La tātou woe tāre peserea. Ia ma tātou tala I vai whanua le ngana Peritania. Ai wha malulu atu o le mauas tātou sota inga ma le fionga. I le li pule o le tātou whaleta vale o Mega Cars. Le sunga ia tungsia Pia Wilson.
ina o nisi fo o tuatuagia le maalofia ae le mafai ona tuua ai le fa'alau i loa pea ma fa'ailo i le fogatia lana tautua o Mega Cars e te maua i le 2 Cavendish Drive ina i papatoetoe i manukau ia e maua fo'i lana telefoni o le o lua tasi whawhituono 5 fatasi o lua tasi whawhituono 5 fatasi 2 Cavendish Drive i papatoetoe. Mai ele tātou pese le matala i vai whanua le ngana Peritania. Ia, fo'i mai. O na sa ili leo se ava noa tātou tala noa tuai i le tātou whaleta vale. Car for you. In sport, the Black Caps are grinding it out as they bat first against Pakistan in today's one-day cricket opener in Napier. Mark Chapman and Darryl Mitchell have picked up the pace since coming together with New Zealand has sent ripples as far south as Thailand. An under-construction high-rise in Bangkok crumbled to dust, killing at least 8 people and trapping more than 100 under rubble. At least 12 people have been rescued from the site so far. CNN's Mike Valerio says the building's lower columns are believed to have given way. The Deputy Prime Minister said that surrounding buildings have been inspected and there are no danger. Happiness and productivity in the workplace appear to go hand in hand. A Massey University study found 20.6% of employees surveyed scored 9 or 10 on a happiness scale. These people were 3.1 times more likely to be in the top group for helping their organisation. Massey Business School Professor Jared Haar says happier people go into work with a buzz. And instead of probably going, oh gosh, I'm exhausted, or I'm going to give up, or I need a break, they'll just keep soldiering on. Air New Zealand saying goodbye to its seasonal direct flights to Seoul. Here's tourism reporter Blake Benny. The national carriers confirmed it won't be returning to South Korea's capital, which had flights scheduled to kick off in October. It blames ongoing engine availability challenges across its fleet. Chief Commercial Officer Jeremy O'Brien acknowledges the U-turn will be disappointing for some. He says those with bookings will be contacted. Air New Zealand's last flight between Seoul and Auckland is today. Auckland Central Business Association is encouraging the public to have their say on parking rules in the CBD. Consultation closes tomorrow on Auckland Transport's proposed new rules for curbside spaces. Heart of the City Chief Executive Viv Beck says space is scarce, so there needs to be a practical decision on how to use it. She says anyone affected should speak up. Beck says she believes there's a genuine effort on AT's part to hear from the public. That's news. Radio Samoa.
Le sufonga matungo fea le tu mai te i tala vau ia Jennifer Whaivalu ia whapea fo isi ona tama ia panga malie iopu Whaivalu ia awale whafonga ta pua i whanofo fi malie fo i lo mawhau le nei aso a o leo whatasi mai ia le tu mai tai Annie mai le tātou whaleta vale le car for you ia wafusi tātou li poti le nei fo i asto na i whatalo whatu Annie Alo le soifo manuia ma fo nga lulu le dei astronai. Ia malo la verta tu atino malo fo le ona sai malo le tawata ile nei tu la le auli. Ia o le o so le la vale ka for you. Ia manuia uma mea uma tele customer ia pasai la vale ona nga yo mfa ina a fe fo le tele o le atino ma to fata vale nei. Malo fa tai. O la so va vai tu fa fo ile lotoa mle nga solo mai fo yo nai tangata e sidi se awala mo ase so soani Ia taila mo fasil taimi nei o lo ia ele au nanga le live le radio Samoa tonga lo tono mato ia ia sa mata mai foi niso mato amatanga tai au inisi foi o fafi fianga ia manisi foi o tau mafalo faena falua ia lo fia ina mato faltava le nei le mamalo mo le pa ia foi se tato watu no e ui lava ina mamao le mea lo tau wasa mai ia lo tam fai lava ia fia se mato faltava le nei ia sia foi o mato o nanga o tu ainga ta vale foi o lo faina sa ilia mo taimi nei ia malo fa tai o lo o ia inisi o ta vale foi le fai ona fa special ia na fo ie tele va ai pe o le tele o e ia le tau o le ta vale lunga am fai negotiate ma feutanga i le tau o le ta vale Ia, o lea lava, o nisina o matoa ia inga po mato foi au o nanga lo whaiel taimi nei. Te ele lava o price o tā vale lo i tonu tā vale, ele o ave ina i mato i price o lo iai. Ona e vava ai alofa foi le tele malo le atunu o lo i tonu o le tua inga le o le benefiti, part-time, casual worker, ia por full-time foi. A whapea lava e whai e mātou le apalai o launga luenga e la i titi lo pei le vai aso. A maua mai le tali o le finance e close ai le amount lo i tono le tā vali lea. Ia e whai lava le mātou o nanga o na whai le taumo whai. I nei whai na e maua le tua inga tā vali. Mafuanga tonu ana ma te le ave ai le price i tono mātou tā vali o na e fua foi ai tātou. Ia o tātou foi atunu e tele ia whalavilave e tele mea whai tono ainga ia ala mo mai sina tupe te tongi stava le fo mo le ainga malo lava la le te te puli ai tātou i le so ia tala tato whatava le mai le o iwa le tai au ia mai lava le sono fua se pa ia le satua nai tapunia le tato tava le mai le ono i le afiafi i mai la fo i le sono fua se pa ia le satua nai ua mawhaina tala ina tato whale tava le mai le afa le iwa i le aso sa ia se pa ia le ono le afiafi mo i le ato uma mau le avanoa mau fai ngā malolonga le wikendi ia umwhaina tala wha umia tu itua tato whatava le ia wafo so sa mo le inga ia lo ia foi tato me alo fa pe to sa ilisa ta vale o ta fia mau ma se tupe ia ele tato cashback o le payback money lea ia polenisi foi o nanga lo fa ma to fai i amasanga masina ia me se for fai ungo masina amasa tu ina tulo apalai e approve mai ia e fa ma se tu ina tulo referral le afetala ia e tono la account ia se me alo fa le ka for you o le tupe fuli mai ate matou ai fa pe foi e te referina mai se tangata e tono matou fa ta vale e sa e apalai se ta vale ai mo le approve ia e fa ma se tu ina tu foi le refer lima slauta la i tono la account ia wa foi le sosani matou au nanga fa ta wa nei i tolo se la ko sa for maneua tato numero telefoni o tato numero masani lava le oval se laulo lo fitu fai wa na valu en faina vili mai so se taimi e tu ina tulo apalai mato finance tolo se lau grey self road ma le ua mato address da fa te fia su mai te tonu e te mata mai fia tala noa mai te sai foi mamato au nanga ia o lato umalava mau ati mau kilani o lo iai per tato au nanga masani ki liva fuale tā vale lo mauta
Ia pe te su mai foi e piti atu lau tāwale. Ia whatu muina lau tāwale watu e foi atu I ainga. Ia o le matou au nanganga me le need God for you. Ia whaftai tele lava mo le matou awa noa. Ia manu ia tele lava te fufuanga mo le asa pati atai au whaftai. Ia, whasoifua. Ia, te mai tai o Annie, mai le tātou whalata vale le nā le car for you. E te maua I le tātou telefoni e leise tongi o Valusalau. Lua fitu wha iwa o no walu. O Valusalau. Lua fitu wha iwa o no walu. A leo le nafo, ia mwhaina anga ia tui o le latou tuatusi. Lua salau fitu iwa se ia o le tolu salau. E lua ia lo toa te tele le nā o lo pipi I whatasi. I Great South Road I Manurewa e marelo wala au momo iai. O Valusalau. Lua fitu wha iwa ono walu. Ia, tele la tō lo whapnatuina o la tō wasoifua I le so. Ia, tō tele e le ngata I nei I whapena fo I paanga tō tino ale siu whonga o Samoa. Ia, mai la tō I Samoa. Ai, ole whapnianga whapitoa le nei. Mo le awhionga le swafa. Ia, le malu ai le tupe shepherd e Sarah. Ia, manuia li lau asoifua I lau awhionga le swafa le malu a tupe. Ia, whapena fo na whapopo e le tua nisi tausanga stele. Ia, maise fo I o awanoa o lo tautua ai le kalesia. Ia, ma tautua fo I ainga. O whamnianga na e moli mai I a te oe. E le tina matua o le tātou ainga, le fionga ia fuatino, whaamele e Sarah Avia, mai matautu le whanga, whapena fo I le fionga I le swafa ia le malu, lautua whina ia le malu tauma oe, o le tamaitai o Naomi, ia ma le toa tele, la whelo wha maisi mangu o ia oe. Kankala kikianga o le kaku ainga nai. Ia whamnianga fo e moli, ma whaapitoa lava mo oe, ia mai le tamaitai a whaumuina. Whili malongata, mata niu whenga I maleata. Mai nai I vewa aukilati, o ngā leina, ia ma whaamanu atu ai fwoi le atua sa vea I ate. Oe ma le whaamuna tuino lo was soifua. Tele nisi aso manisi tau sanga whapenei. Ia, wale tautuaina o ainga le kalesia ia ai mai se foi o le malosi e whakatino ai ngā ruenga matiu te whai I so o se aso ma so o se taimi o le soifuanga nei. Onda o mai leo la utala noa le mata upu lea manatua o le aso le nafi sa ma tala noa tuai ma le fionga I le li satini ia Sergeant Tumanu Vau Siki a shu o oe ma le tulafono sa o fasiringi ai ia le fionga le ri satini ona o le saunoanga le na whaatino ma whaaleo mai lunga o le talanoanga a le fionga le li komsina o le leo I Samoa ma le au tustala ma le au whaasalau na fasiringi ai le mata upu lea I tusi fo ia le tamaitai o lise fat tau I se mata upu o roa a fi ai ia le fionga le tamaitai parmia. O le tusi na aveanga I le fionga le au malu le malo, le lo ia sili, le komsina, ma le minsta o le leo. O le a o le talanoa la I le mata upu le na. Ai o talanoa I le fesili, le au tustala na fai I le fionga le komsina ia au pau. Pe e moni o lo iai se latu so tanga, ea pe o ngā lulu e whaatasi fo I mani leo mai New Zealand. Le mea la nā, o lae manatu ia le autu stala matangata. E le sa o le saudoanga a le fionga I le komisino le leo whapea e le ai e le aini, whapea fo le ioi o lo iai ia leo lo lato ngā lue. Le la sa ufsiringi ai le fionga I le li satini ana. Pena te sila fia se mta upu. O lo ngā lulue ai ia ni leo New Zealand. Ma leo I Samoa. Ia ma le fionga fo I le komsina. Na tali malama lava ia le fionga le li satini a tumunu vau. Na te iloa. Ioe e moni e iai leo
o lo o ngā lulue i Samoa ma leo Samoa. Ai na te leilo po a ngā luenga ma tiu te tau ave o leo na o lo whaatino i Samoa. Lona winga la, o la lava la e sao ma wha maoni le fionga i le komisina o leo i Samoa. O lo iai le lātou sotanga ma iei fo i ai le o whaalia mai. Po ai leo ia, a o le a le lātou matawha ioi. O a lātou mata upu lai sue o lo o ngā lulu e whaatasi ai. Ma leo Samoa, period. Ta tia lea whapena. Ona o le saunoanga le li sa tini senior. O le mata upu le nai patino lava i le ofisa au tu. The headquarters of police department and the Ministry of Police in Wellington. Ia le na, ta tia lea whapena. Ai, o le mata upu fo lea. Lea na o fesilingi ai. Le moni o lea fo i fesota inga. A wai le teimina tu la i mai ai e se whaamtalanga mai le lo i Wellington e ma le headquarters a leo. Whape ele ise la tu sotanga ele i fo i se ni leo o ngā lui. But we'll take the validity le tāua pēr ma le whaamaunia pēr o le saunoanga a le sunga a upa au. Fua i le mea lea watala noa mai ai ia le sunga le li sa tini senior. Ia tumana vau. Ai ai le sotanga. Ia le nei, nāna utanga e whaamara malama i anofo manino ai fo le tunu u le navaenga. Ia ma le tātou bevesi vale isi ma tā upu ma tūlanga whapena. Ale a tā tia pēle ma tā upu lea. Le vao lise, whapena fo i ma le komisina o leo, ma le matanga alwenga o leo. Ia whapea fo i le mata upu le tua i ai o le fionga le tamaita i pāremia. Langa o leo a mata whaataltal noanga o le mata upu. E le ngata fo i lea. Aim paua leo le mea o te manatu e te tau una whailo i le tunu. O le vave tali mai o le fionga i le komisina. E wenga i su enga leo o whaatino nei. Ma wa au mai i luma o le media, ma whaasala lau alo ia whaalau i tele i tangata, e le ai masatua inga, o lo lomi mai le tusi e lise, e whaamaunia. O lo ula popo lenga i le mata upu le nā. Po se mata upu sa te tau, o na tanu, matau fiofi ma mau i ai le team o le prosecutions a leo. Ina nofo mai lātou. Awana i whaalawi loa ina lea vaenga. Awa o lea le i whaia se whaamsidonga. Ei loa ai le moni ma le moni o susuenga. O maua mai. Lena wingala a whai o lea ua maulia nei. A lea ua umana whai whaamsidonga. O a lea ua umana whai i a susuenga. O le aso lai whaatūlanga i e tūla i ei i ale te maitai lea. Po o le wala aunga lona lua o li se. Lea lala au mai e nei. Ma lea o tu fasil au mai e lo mani a fo i mani. Physical evidence po o ni vaenga i o le mori mau. Mai le te maitai o li se. Katuai tātu a whale tala loa i le mata upu lea. I lona a afianga. Ai maise, o leo o tā ua, wafasiri ngia e leo, ai leise tali elise. Wha ngā ile vaenga lona lua o ai a tau o tangata. Ile wha vai o le malo Samoa. Ele au mai eisa na wha mtalanga petu i natu ni physical evidence. Ile ofisa o leo. O le mea lana o le wha vai lana lona lua o le atunu. Ai o le vaenga lima lana o le Fifth Amendment o le whaavaio ai a tau, a le malo te leo Amerika. Awa o te tali tono, le rāwa siringi e leo. Walewa nai nufu mai whaatali tali mai le. Se i wala au atu leo, na saula ia le tau mai, ma whai mai sau whaamtalanga, ma momoli mai ia physical evidence na. A lewa sau wa e le tautala. O le tali i le mta upule na. E lo masalonga, wa iai ia se lo ia o lo tu mori se. Wa umona ia fautua ina whaale tu la fono, le ai a te tau walise, e le tu ina tu ai, physical evidence nei, ia whapena foi, ma whai o sana whaamtalanga po se written statement.
or a sworn-in affidavit se moli mau tustusia. Whaatautoina. O lesi fo I vaenga. Wa tau fiofi e le tautala o lise, whaatasi ai ma le tau fio physical evidence, e tau wala mai I se whautuanga whaalo ia ase tangata o lo o tū mō lise. Ina ia awane tu inatu physical evidence nei, ona o le like titi o le lātou whaatua tuanga, I mea e ono whaia leo leo, I evidence nei. Ia po o li vaenga nei, o ni mori mau wola, po o ni mori mau whaitino, po o ni mea whaitino, e wha mau ni ai, ia se tua inga, ma se soli tu la fondo. Ona, o lea o le o toi iai le whaatua tuanga. Lona winga e watu nei, a le suia e leo leo, o le masa longa lea. Suia leo leo, ia evidence nei, ma wha mauninga nei, pe alter, wha asese, pe destroy, wha lea o ngā ina, ma wha taape. E mā fua I se a, le wha mtalanga leo le wha tuatua ino le tu inatu, ma le malu pui pui o evidence ia. Ona o mea na whai I wha mtalanga, Sam wha tasi ei malana telefoni, ma mori mautus tu sia wa leilu roa. Tātou tala roa fo I le lava I aso. I le mistrial fo o nista ngata ono, ele ngata ua leilu roa. Lost files and information and witnesses, toi pē ma le paua. Wa tili ai, nāla ua toi whātu langai, ina ia whātino isi, seisi aso, ia e whātino ai ia le toi sosua ino na mataupura. Nā, Salah Hunt, whātalo whātu le uso ia Fualau Filippo Tavita Tuti from Utah, te le loa po whea Utah le nā o lo iai po Salt Lake City po. O watu mā mea, tālo whalava Fusi Lamb. Ia, malo, whatever you want, alo le mafuta mai le tātou por Kalambe. Siolo Senga Vanderful, malo soifua. Ia, whapefo ia si vaenga lea o mafuta mai. Weta Schuster, whapefo I Fusi Lamb from Tata to North. Manga ia mea ie ngofungofu ka whau mai ia. O whaasalafa tauwhanga, alo le soifu manuia. Ia. Oi leo, talo whae. Motu loa baulolo, maloli le soifu manuia. Alo le mafuta mai foi, e le au unanga. Ai moise foi ia le oi leo. Sia tongiola, talo whae. Ia marika mo whangu, malo George Duffy. Ole, vai leiva yasu na ngona I foi se tala whano no lawa. Ia, ma ngona I le lofa I le tamama tua o le atunu. O le tamafo I sa sila ma whaafonga lava I le toa tele o le tātou atunu. I lunga o le polo kalame malana au unanga ma le tautua. O le wau filifili ma le toia au mai malu manongi o le lolo. Ia, ne pe ona whafonga fo I le atunu ul tūlanga sa ia le tuua o le malo ma le sui o le tamama tua ia vaipua. Ia avele nei teimi. Ta oto ia pa ia I sama I ngā o langi fo I wharakawhea. O I le tamali o le tamā. O whaamanawa I le tua na ngā ruenga. Ia pa I atu le nganga o le tua. I le whanau, whaabau, a maise fo I o ainga fia. O wō me masani. Sui fo I o le tātou por kalambe lungo le vau filifili. I le o sautou finangalo ma se tō whai ainga. Ia ai ole finangalo whai tō tasi o le atua. Mai tele mea u te mana tua ele nei tamā. O se tasi fo o tamā whaavai taru mai le lua se fulu mona tupu tau sanga o tuana I atu. Ina ua whaanto a whaavai le au unanga ma le tautua le nei atina e o le siu whonga o Samoa. Talo whae vai pua. Talo whae e lau sangi mai. Ma lau nau mai. Ona o mea sina le atunuu I le tanga ngana
whapea fo I le tātū maleanga. Ia, ai maise, o talatuu, o uputu, o alanga upu, mangafa fo I o le atunu. E tā ua ia, o nei mea I le langona, male fina ngalo ta mamatua ia vaipua. Ai le batu nei foi sa auto fa fonga ai le mamalu le tunu. Ele tau mi ai awa sa fa fonga ia I Samoa. Ile ma mulu ngā veve fo ina fai male toina. Po ai a mai ele tai e ui na ia na mana onga fa pito male ato tole malosi male tino o le tama matua ia vaipua. Ele pe ai ngā mare pe a vaipua. Ia na mafi nau e foi la ia fa mai vaipua. O ele stangata matua matau tia le onga au tala. E fai o au tala I le tunu. Ia fa alanga o kele parau vale pe oi. Ia o ele o foi au tala lo mkuai parau vale. O toe mana tua I nei lau loto. Ia le nei fo I tama. O lona nau ta inga ina ia le leise mea. Ato tō na le leise mea. E popole fo I ma popona I le atunu. O le va ainga le atunu. Talo fai. Ia, aluia oe ma. Whawhita uli ma. Mea uma o ti ngā o le tino. O loa tausanga. Ia o whiangai pēa. Oe ma ti ngā o le tino, ia me se fo I le ato tō o le manosi. Ia, wa avea I lava lau wheelchair pe o sau solo whanua fo le atiti e mai lunga e mana o e te launga mai whinau le whatau, mai atiti e mai e lunga pe o skau poe o raki ki e lunga sofangua. The wonderful memories I have of him, and the times that we consulted each other and have a conversation, whether a serious conversation as Matthias or fooling around with the words, because this is our forte. If you fear matu, if you fear telemalitu, inale matu ta alo mamilo up. Mai o tala le a vai puai te si le fio e se ver va mai foi a siaka makua o yo el professor le o ta watu ya te se ver tele te mita te fa sanga ia ma e no foi ma fa winga upu ma mi milo upu a mai le upu ma tua I se ni pe ua ese foi lo na fa winga ina ai au mai ai koneti e fetau. And I guess that's what, like minds do at some point. We come heads to heads. E tilo se matau, pu se upu a o se whamitalanga fo ma se tala e maua mai elea mea ma lea mea. Certainly, the old man enjoyed his style of debate and loved debating stuff. Whether it's a word, whether it's a paragraph or a paraphrase or something to do with traditions and culture, myths and legends. Te ala ia ka kango koe ara wai ka maso ia e kango me ko inga mo e au tang te wala so o tele to ina le lo fiu lo vale famai te lo anga o malo si o ko ko lo to I lo mo au fa ko mai ko su walu alu loa ia le to ina o I mangele le siaso ai fa longo atu vai pua wa matuanga epu mai le vai wa matua I saka u I le ulo e lisia wali I na risi fo I to ina
alu watu lo ma le wheelchair a fo lea a vaipua. Whailo ia, I tō ina ia. Lali le tō tala, la leo te whalonga i le tō te mulua mai ai ia, lo uso sa vea. Ia sau loma le tō ina tau mai e te au mai. Vea, o la wali ia lau le tau atua ingoa, I lunga i o tātou poraka la mea tau ma mātou I lau te iloa o ma tō ina loto leanga na ia te. Whailo e mawhaipua. La tō wawa aila au ke vili asa vea. Au angi ko sa wango sisio ko inga le, o le kaimi asa vea ko kwhenua I masisio ko inga ia toi ia makua le la base pa o ko inga. Mai kala ko inga I whao so ia. Ana makua maa ni. Mai nā no whai I la wili ina. Ia. Vai e sau so asa vea I le maila na vai makiliva maile vai. La le me tu te le whai atua I asa vea. Tō te pala ai, ia sa vea ora sau sa vea, tō I marko inga I. Ia na whai a leo tau ngā upu, ia vili mai tō ina ia tea. Leo whai I lau ni ia. Leo umana e loa o mauna o ta ua tua ia tea. O whaka e ka unga maingo o ko inga. Ia ko inga e makua ma ia e makua ngape, o leo ngape. O ila la whai ko inga, ia au hui ia lofo kele mea nge o ko inga. O whaka, ngāri o wa lo maku kuanga I ko inga na fa mai o tala na la ori ia na la o mai nei ata me lo fiu la vale ma lo fiu tangata ma la mele o le fono le na fai nei ma la unga le na fai nei Il mo te Samoa fa kalo fai la le menga le kui fo lunga se pona o vatu fa fonga le tunu e fai mai se tala ile a wa fa pena ma tala ma le toina talo fai vai pua le tama Ioe, awani se mani sasi foi o le atou sa vea. Ia o te fasifo ma o wha maulalo atu I atou. Me se foi o tau le whanau, a inga, paolo mangafa. O lo o wha fonga mai. Ia mātou mafutanga ma tō ina nei. Ia, tele mea o ngāna mō mai ai. Whaftai foi lona soifua tautua, lona soifua ngalue ma le au na. Na tu umai eilo na tau au, e so soani le ngāruanga nei o tō ina o le anga nuu, o talatuu, ia whape nā fo I leo sio singo a inga, o tiute ma matawha I oi wha matai, o le ngangana wha whai la unga wha tu la whale, o me whai I to tonu a inga, o me tutupu mai te tonu e kalesia, o le vāna nofo ma le vāto to, ma le vāto puia, o le sotanga mai o le malo, ma le fono fautua, ma le fautuanga fo I le neita maa, I me whai. I valued his ever presence and piece of advice while he was alive and part of my journey as well. Au te whaftai fo iau I le avandoa sa o mafuta I le neita mamatua and had a meaningful conversation and relationship with him despite the differences that we do create at times to time and from time to time as well. And as we both get angry at each other, ma o whaiwheo ma whaari I mai kia o whaari I ku fōi. Kia whai whaari au mea kai ke loe kia alu. Hoi o konglore ku le lau ngufo. Whakari anga lau ngufo. A whai mai, ia saula, kia kua olo. Au kanga lau kua lunga pingi lo mo e lisa whea. O whako le lei au lima. Mai oi. Wai kilo mai o lima. E uwha pengi lima. Alo fia laka kua ke o tumanga lo mo e. Oka le maali o le neita ma. Neito ino te lo fo I la misia e to tele. La tau te masani ai ma whasoa I fo I male to ina. Langa ua leva na o mafuta I ai. Ma mili tino whatasi I tala whatama o tala whataulule o tala whamatai. O tala whato ina. Lala fo la le nā sa le ai se pā pui
o le mā whaasoa ma tala e alu whaatasia ma upusā ma upalawari. E alu no fe mai, ke roi sa vea. Roi risi ngā ore o na kei, e au kalama upunga e whaia. Ia, wātu an whafonga lea tunu. Ia, mate tali e lava, ia, na whapena, fore aitai e te au, ia na saula e lea whai mai sana sauninga. E seisio le au whai ngā luenga nei, e whafonga lea tunu o ai mulu au e. E mulu au e. Peo la e tolo o le umu foi le kolonga le pua a watu whafonga mai a lea tunu. Awa matalando o talana e whai. Mko yo uofori. Ke lola melenga whai i le ki o e winga ia kia o mau kalen whai. Wakusa lea ma le kolonga o pua a whore me kua alo lala ama i wha mama wha wai. Ai ata e le toi. Wha mai sei wha longo la ia upu. Wha longo la ia upu man mele e ngofo mi milo e ma wha tustusa i e le whai ngoe. Talo whai. Aluia oi i le nupa ia. Manuia lau malanga. I whaatawhatafa e le atua, le ala. E na ia sao atu lau anganga. E le aai ma le nuu o anganga. I alo whaatali mai e le tō tele o tātou ainga. Au anu i whaingatā, mani ti ngā, mani wha le tonu. O ia te au whapea fōi le tātou mafutanga sa tātou lima ai ma wha uo ma mili ala whau i le tele o tau sanga o mawai. Au a fōi ne futia o lo o ta otoa i nei pe au langa vale i le whainga malo ai maise ngase o malo. Au a o le mea lea e te fia tele e te talanoa mai ai i a te au. E te fesili mai, la sau tilo sa vele melea, lea tau la le melea, la le melea o i le melea. Ai ese le tāua, o lau sau noanga mau tulenga, o upu whala e au, ai a ofo ina oso lau whau, ma tū lau fefe, i o upu leanga uma lo langi nei e sau i lau whonga. Wau tō mawai nei, i lo u la lata tele i le toi i na mal mafutanga. Ia, wha mangalu mai, wia lau malanga, wha longo pea po wāni tala mani fuafuanga alu mamao le pe au wha mabae i ia te oe le tamapele. Ia o toe sauninga fo i mali fale lau singa. Mātou nofo, mawhai mea wha longo atu i nai u a inga ma lau whanau. Ia, wha pena fo i a inga e fia whasino lau a fionga. Ai mai se o langi e fia whasino lau tautua whāma le matua e atala mai wau. Ia wha pia fo i le mamalu a wā le waa o fonti. Ma le to'o le fua. Ia, le talana Samoa la tātou o le malo longa le titi lea. Ia, fo i mai wha au wau ia le tātou talananga ma le whasoa. Ma le au tū o le aso le rei. O le au tū i lo u mawhau. Ia au aine i toe whaalu fesasi. Sesi mea i lumatu matua mai. Langa o le o tau fia mai. I le whautuanga o le interim injunction. Mai le whaamsinonga māwalunga, the Supreme Court has ordered. Awalawa nei toi minoi se ngā luenga le paramene. Unei toi whaia matala no ina. Se mata upu o se tula whono teu pe tau whaofi pe tūlei whafo pe whauru whale mai. Aisea, tā atia se i leilo i longa ale maota ma whaamsinonga. I mōli anga whaasanga. Ia pa o le whetena inga whaasanga i le whionga le whongwhitelai. Ai o loo talitonunga. Stop it right now. Tātou woi whainwhainga palota. Whether it's a snap election, an early election, or the general election to be moved forward. There's nothing else we can do anymore. We can't just wait while Parliament is stationed. It's at stationary.
Kua ku koso ka flima. Ai tu tongi pe I lato. Ai mata mapula loa le atu o mavaliano. I le whaasa sanga I kai le sami ma le saviti. Tātou o le malolonga. O le ngalo I le sofoi, nā nei le semi-final, o le tauanga pese, o vi inga o le atua, whakirisiano. Sfuru ma le tasi la tau o sao mai le quarter final. Sfuru ma le lua lea na tau vāo. Sfuru ma le iwa na sao mai le quarter final. Toa sfuru ma le tasi na sao mai, ana po. Ia, le semi-final nai le fiafia na nei. O le ainga musika. Tolu sfuru ma le tolu Andrew Baxter Drive. Semi-final ma tau tia le nā. Tātou tala noa iai I se taimi o mumua. Ia, whapewho I male whonutanga ale whatutua I le atua Samoa watasi. Our fast supporters group, the family are meeting tomorrow. Tātou ainga. Whatutua le atua Samoa watasi. Tātou whelua I tai au. Tāle tū lai wha. I le no whanga masani. The Oats, Otahuhu Rugby Football Club, numero Valu Our Street. I nai o tahu. Vea nei taimi. Whaafitai yalo I atuai. Male nganga whaafitai, male nganga whaaloalo. I le tautua pea, alau fionga I le tapa au le ala taua. Ia whapea fo I lau fionga. Aiolo Potea, John Roach, male whaletua. Ia ula. Le no whaalo male ai ngali. Ia mese lau tau komiti mamalu. O le tuu awa no pea ma whaavanga vanga lea maota tele. O lo o whai mataula inga. Matapu vai tasi atu iai ia me whai o le tātou aingo le whātou tua I le atua Samoa watasi. O umaila ule stala e luas fulta la mo New Zealand, luas fulta la mo Samoa, au mai se wha mauninga o le tuatusi ma le nofuanga lo e nofuai, a proof of address, bring an ID po olo tuswalau ia po olo fo I leisene. And of course, a mai sau tama ia tai whailau ID, mana tua fo ilela a whai uma mai lava tātou ID mai Samoa. Ngā le nā, tā hua le nā, nā soa tai au, whai eima whonga tā mori o le fionga le teitei whono. Ia, whapea fo I le sui teitei whono, o le whailau tusi. Ia, whapea fo I le tātou teu o loa. Ma le komiti whafoe, a le whātua tua I le atua Samoa watasi. I au kilani nei. O tale pese le whamri atuai, ngā ruenga o lo whea ngai ma le atunu, a whaisi na māro runga le titi. Tātou fwoi mai whau wau, ia le whamuri moi, ma le au tū le nā. Toi fwoi e whai le palotu. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. E leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tau tupe. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ilise la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi.
O le afa manatuina le 5 sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila o se whatasinga pitsili o na tele i le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Tapaa po ni vapes. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Awani a vealo po pole vale ma mawhau ngai le mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo po o sau tawhaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fisosoani e whaatino o fuafuanga. Aua loa e tutu e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua. O valu whaawha 5 tolu. Olua lua, o valu whaawha 5 tolu. Mo se fisosoani mo sau tawhaonga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mori mau I vainga, leo, matofo I tau mawha SS a tunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Ra e mau whai wha fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Pepa uru whale pa o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tanga iane I le www.asppolyfest.co.nz. E whaatalo whātu Samoa I le suafa mana malo I su Keriso. O te wala aulia I le hava male whaaloalo, o e malo ainga, tau te susu mawhawhio mai tātou whaisauninga, I le nei sauninga whapitoa ua whaingoina, o loo ainga I le tafu e o le sātauro. O a whawhita uli mawhaingatā, o loo whea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhitauli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu o perila, I le 5 I le afiafi, o Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le afa manatuina le 5 fulu sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. O se whatasinga pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o walu o tasi ono walu wha fitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. In this update, a former head of Kāinga Ora has received an over $1 million payout, including special payment. In June last year, the agency announced Andrew Mackenzie would step down as chief executive, but would stay on until the end of October. Courtney Winter reports. Andrew Mackenzie's total pay included a salary from October 1st, 2023 until August 30, 2024, as well as a redundancy pay and a special pay in lieu of notice, despite his continued employment at the agency for 4 months after his impending departure was announced. Kāinga Ora has declined to provide a breakdown of the payout and declined to disclose what triggered the payment in lieu of notice. Consultation closes tomorrow on parking changes in Auckland CBD. Auckland Transport is seeking feedback on its on-street and curbside parking rules. It says it wants to accommodate a wide range of needs, and it can make small changes at low cost and implement them quickly. Heart of the City Chief Executive Viv Beck says the changes could affect a lot of people, so it's worth having your say. Business owners in the central city, it could be couriers, taxi and rideshare companies, art lovers who can at times find it challenging getting to the sort of arts quarter area in Queen Street. The US is slamming Denmark for not keeping Greenland safe. US Vice President J.D. Vance and his wife Usha have arrived for a visit to the US Patafik Space Base on the territory's northwestern coast. He claims Denmark has not done a good job for the people of Greenland and the US needs to step in. Vance says there are no immediate plans to expand military presence, but there will be additional investments in icebreakers and naval ships. We know that's necessary because we know there has been an expansion of the security footprint and the security interest of Russia and China. Israel has struck Lebanon again despite a ceasefire signed in November. The Israeli military says it's hit a drone storage unit used by Hezbollah in Beirut's southern suburbs. That's news. In sport, a third career one-day international century for Mark Chapman as the Black Caps pick up the run rate late in the first innings on the one-day opener against Pakistan. The batter hit up his 100 with a 4 in Napier on Duke. Chapman down the ground, gets enough of that, brings up 100, fist pump and a cutter with Mitchell. That is a fantastic innings. A short time ago, New Zealand were 255 for 4 after 42 overs, scoring at about 6 runs an hour. And South Island side Masa 2 led the unbeaten Blues 12-7 after 25 minutes of their top-of-the-table Super Rugby Aupiki women's game in Whangarei. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Samoa, you got to sell your coconut, because if you don't, your mama will throw you with a popo, and that is a true story, man. The Hamo boys are coming by. The Hamo boys are coming by. Follow mine. Follow mine. Musika Samoa, it's a PFI. Musika Samoa, it's a PFI.
Alo e whaafonga le tautua mo oe si ufonga o Samoa, Radio Samoa, sfulu lima i watolu a mo i au kilani nei. Ma le atou o savea ina o sfulu minute wa te ai nei ia le itu la tolu ia whaafifianga so i fifiloi wha nofu fi balia i foi ia lau whaafonga ma lau tapo inga nei aso po oe eva i le fale po o le tawhau foi le lau fau malu le paka ia po o se matawhanga ia po whea lava po lunga foi o le awala whaatalo whaatu ia te oe le Tanoa Ava e te mauai le sao ia stonai ia le porkalabe tuli au pū pē le tō tele o le mamalu le atunu i tafa e fio le lalulangi. Awa e sa o mea ke mauai. Na o mea tata o ale mea te mauai. Whatalo whatu e le sunga whatever you want. Talo whatever. Yosefa Kalolo, talo whalava malo, Daisy. Ia whapea fo i le sunga ia so alo a whale u tele. O le uso ia afa God in it. Ia o le so. O le te whaalongolongo atu. O lo o wha amana tuina e fo i le aso soifua. O le tamao le atunu. Ia. Tasi le tamao le atunu o le tama le malo. Lana fionga i le konsula mamalu. O le malo tuto o tasi o Samoa. E au ki lani nei, le fionga i le alo le tunu mafono ia awhemata. Palusalue, whapo le lua po le a fionga fo i le swafa ia le malu. Ia, mo onga le lei lau a fionga le konsula. Ina ia tulu i pē le tua le manosi ma le soifua lau le lei ma tausanga e tele. E wha au popo i lau soifua nga lue, soifua tautua, soifua au auna. E le ngata i tono lau lava ai ngā. O le nuu ma le fio anga ma le tumano. Ia e wha pē nao na wha safua. Le tautua ta ua tele mo Samoa. Ia mwese o le ofiso le konsulo lo o se ei lau fionga. Ia, whaamduia le tua. Ave ese ngase ma whalefu ma pusia to whanga i le tino. Ina ia manino ma malama lama le to wha. Ia whapea fo i le wha au tanga alualu ma mau. Ia whapea na fo i o na awalo whatua i le fono fofautua i lau fionga. Ia matatou ngā ruenga o lo whatino. Pea le teiti fono le fionga i le totoli i a tofi lau Ted Stanley. Ia whapea fo i le lau. Ia ai maise fo i a te au nei le whilau tusi o le fono a le atunu. Ia mori atu o lo whaanga ma whaamianga. E ngata i lea o mori atu o lo whaanga ma whaamianga o lo wasoifua. Mai le tā whatolu o le tātou sailinga malo e peo na iai ia le sauwhainga o le fono so o whatasi a whaife au Samoa i au kilani nei le whionga ia pātele tu inga mala ia whapea fōi Father Michael Anderman ia male nātou fōi lau ia maise fōi mai le to ina matua malo lo manu malo le sunga ia tanielu ma mea male whaltua ia whapea fōi le fono whawai o le komiti o le teitai o le Pasifika ia po o le Pacific Leaders Forum o le fionga le teitai fono ia te le ai Edwin Puni ia whapea fōi ia le tamaitai ia tofilau ia ai maise fōi ia le fionga i le teitei fono le tūpā Samoa, le fionga le alori ia le sunga ia fupuleai, semi fupuleai, ma le whale tua ia sene. Ia, matangata uma o le tātou li o le, masani o le tātou wheiloai, ia ma whatino fo i tonu e awa ia le tātou o tunu uma me whai. Lofa tele mo lau fionga, ia tele nisi aso manisi tau sanga. Maanga le lei atu ai ia le atua. Whatalo whapitoa lava i le fionga le aroli ngan manmana. Tapunu u te nari tau tua, ma le whaletua fo ia punipuao. Ia masio lua fo ia inga whaftai le mafuta mai. Ia maise fo i le fionga i le mulipola. Wayne South. Ia ma le malu fo i le wha ili o le
mapu I tinga. Whaftai mafuta mai uso, sunga mulpola, Wayne Sao, ia masio tau foi. A inga mele whalitua mele no whaalo, ia manai o tātou mātua. Whatalo whapitoa atu, e le sunga e lauli, ia pole whiong foi a moangu tia. Toko ena male mana mea. Ia Madeline Tofaiono, ia whapea foi le au whainga luenga le well, le Sky Villas Apartments I te apapata. Alu iai, na tali tonu lea I le mātango fia tango e Google, ma vai le website le na Sky Villas Apartments in te apapata I Samoa. Ole matua beautiful la. Te nofo mai ina e peo la, te nofo lungo se maunga, fole le mai tilo mai le talafata I pia. Ma e loa mai mea le leima mea le anga uma kankala e whaia kui kaili kauranga. Lo whātu toko. Yeah, and Madeline Tofaiono as well. But alo whapitoa ilo uso ya pestata malangi. Moli anga tele. Tuala. Alan Stowers. Ya malfaltua mali alwhainga alwenga umalaval Pacific Easy Money Transfer. Ilenga te yaukilani nei. Ya maso se la efa pena fo I ia le la au tu I Samoa mana mo telefo I se la fai. Ya mesel te mai ta I o lili ma I lato uma o lo whātou teia. Ia le tātou watina ele nai Samoa o le Moana Rentals. So Pacific Easy Money Transfer and Staff Management. Whaftai le ngā ruanga le lei o lo tō whaia ma whaatino. O lo o whapena o na tau nuu ai tupe wha momoli mō Samoa ma le saunga le mu ma le vave. Ya, o tō umana o lo o tō tuina fo le Moana Rentals le ngata I ala fua e whapea fo I le tātou ofisa. I le malaiva lele I whaleolo. Atu le whamalo, ma le whaftai, e tusai, ma ngā luenga le lei o lo tautua I nai. Ai mo se foi. I se tau ngofie, ma la ngā te tau e talawhea ngai ai, ma le tupe mau a tangata. Well done, thank you for the service. It is always beautiful to come home, and that service is available to you. And also when you send money to yourself through Pacific Easy Money Transfer, send le tupe I ate oi lava, I lo lava ingoa, fato a tala pe e tau nu uia pia. Yeah, le na. Ua whafonga Samoa le tūlanga lo iai ia le tau mawhainga fo le ainga musika. O le whiawhianda nei ia mare pōtai au. Toi pau ia aso. Semi-final tonight, ladies and gentlemen, friends and families and supporters of the Ainga Musika Singing Contest 2025. And it's a gospel music contest. A pese whaale nganga. Lea lo whaiitau wanga o vivi inga I le tua. Okay. Like I said, Samoa, I was never surprised to be a judge at this contest, Christian music or gospel music contest, because I knew already. O te lo lelea. Yo, Elena tia I whatula vai le tulangolo, iei le whamrianga le tua. I tā leni masiu fo fonga mātango fie o whanau o Samoa. Mana tuala le te lea fo o tauwanga la vai whai pese wha sale mausau. Ia o le tauwanga mua nei. O pese wha kerisi ano wha le kale sia o vi inga o le tua. Oi sole. O le matua mātango fie. A mako whikau e fo e maisi au ai awa marisi fo au wha le ko ngunga. Ai pe pese mai tama I vi inga le tua ma pese lotu o kai koe apa ui fo lalo fetsa. It's nice to hear, some of my friends, typical friends, o kanga kaula o ele whaalongo ele ini upu sama ni upala wale wa tangata ya ona na o le pala wale ale no atu pepesi oka le matau tia le mamalu o upu o vivi ingo le tua o le mana nei o leo tangata
Hala o ke ula mo fa. Manga I kile pe fa tu ma wina la ngana na. O le ngana le musika. O upu matango fi. Fatalo fatu ilo to fine ya Fortino. Josefa Tauli, ya malole se fomuria va pe folo to fine ya Erolini. Le uso ya vaisingano ai moise. Ya le tatu tamama tua. O le tatu ainga. Ya masoe Tauli Josefa. Ya fa pe fo ya le tama. Ya tui ma walunga. Ya male faletua. Ya ma whawhetai I le atua o le o toi taliu mai le whainga malanga ma si mai fo. Ola ia le matua wa ai le fo mai specialist. Ya kwa I kala mai tua vai wa o le nā ua New Zealand ma o yoi. Whaerua I le tusi fo lau Samoa. New Zealand. Ia toi maua ma le sitseni. Whetai le atua. Fatalo fatu ya Richard Leo Willie. Ya whapefo I Sina Leo o Marietta P. Marietta la mo whapupu o lo last name I le P. Ale sipela whasoro ato mai. Salah Hunt maloli le soifo mria. Amelia Moana o Skipper. Talawa Skipper. Ya ale to tele ya. Tufal tato por kalame. Langa I to tele la to lo whafonga mai. 4 malama. Yo, 4 malama. I mea ia mata upu ia tātou te talanoa I nei. Aula ni ngalo ia te oe, a whio mai I le whiawhia nā nei I le tāo le ono, e le tolu sfuma le tolu Andrew Baxter Drive, e off mai le awala na le Scott Road I Mangele. O le ngole nā o le Kalesia, o le Assembly of God Samoa, o le lātou mauta tāpua I leo lo whaatino ai, Vave mai I le mauaso unu fua. Se fulu tā lale unu fale mo tangata mātutua. Ai 5 tā la mo le tūpulanga ma le whanau televau. E amata ma le sifunu ma le lua. Ia po le pepe fo I se pa ia le tausanga. O le sifunu ma le lua. Tausanga le matua. Ia, tātou whiloa ia I le whiawhia nā nei. Fua ia le tua, le leo, le lei. Fua ia le tua ia... le toa o le mawhawhau wa tasi le nā mea e whawhinga tā I tele ia ono o I tātou ia e wā masani le mea pese whaule le potu pese I whafu pese ana o I tono le whare ese tu lau whawhonga le tunu ua yes anywhere we go we always sing even in the toilet o le teimi la le te tua I lo I luma o mata e afe matangata e fia se lau. And then you will feel that stage fright and the no confidence kicks in. You know, a bit of nervousness. Ya o winga na le mea. E se alvore le ufiu la vale na o e ai o lo le teimi tum o itangat. Talo malelongo. Alul tam sanga mo mua. E o matua susu ato vai ma pep tete lo I. Ia, ia maua le langona le nā. Toa, fi le mu, le mawhau I upu o le pese, mawhau I le fati o le pese, o le ale teimi o le asi I ai le pese, I le isi ki, bridging from another key to another key. Ia, mea nai, e fole le fati ai lo fifi. Pe ai tele o va ai atu I tangata, I elu mo I o ale, psychologically in your mind, you're thinking about these things and the quality of the sound that you will produce during your performance. Yeah, it is a mething of fear for ile amatalia levels at Amirzanga. Oh, po le tauvanga. I'm more oi lunga le lis. So you will be the icebreaker to bring that confidence to the rest of the performance. Ia le nala. Ia le oia la mua le tātou se inane. Ia, alo whātu na ia. Ma fau mai fautuanga I o avat. Na ia to ailo ma fau. Fe mai lau tamale o savea. O ke a kui ka ngaka I pula mai a kia.
Ai o mafau lava uia I upu o lau pese, ia ma le ki ma le fati o lau pese, o fai upu o le pese, ina ia manatua stasi le nao criterias o le tātou. O le tātou tauwanga, o le mastering the lyrics of the song. O le whaaleo ina o upu o le pese ina ia winga tatau. I le winga moni ma le a ano o le pese. Le a le sa vali ma le whiau o lo tau mo moli mai e le pese. Ta wala mai foi upu ia ma upu ia o lo iai I to tonu o le pese. Ia, nena. Tolu Andrew Baxter Driver. Au maia ia te oe le taute ia e ma le Blue TV. Ia whapea foi le ainga musika. Ia le ae ta tau atua I tua ma le Radio Samoa. Ma le polakala me o le nganga I fuawhaiva whapea foi ia le Tanoa Ava le astonai. E la lango atu. Ma matu le tau au whapea na foi le vasoasoani na ia whaalawi loa. Ia le tūlanga o le whaamui moe o tātou. Ia o na o le tai au. Tāle I tūlai wha. Malanga, maafio mai, maulu wha o Samoa. O le ainga whatuatua I le atua Samoa o tasi. Ia ma le tātou whontanga le nai le aso tai au. Whaua le tātou le stala. Lua le stala. Lua sfulta la le stala mo au ki lani New Zealand. Lua sfulta la le stala molo ID o le a whai mai Samoa. Mō Samoa, mō tātou, lava na. Ia, utangia mai le tau le tū la, e whā. I le awhiawhia tai au, I le maota o le Oats, ia pa o le Auckland Rugby Union, I le numera Valu, Awa Street, I Utahuhu. Watu le whamalo, ma le whaaftei fo I le atunu o atoa, e mai se fo I o le mamalu sa lantou malanga atu, ia malangolango ina fo I le whaamoe o le kalesia e whakasa, e whasto ota. Po ana po lea sa lantou. Sa ili se leni e fo I na, I le malaiola, o le naunauta inga, ma le manaonga. Ena ia toi whaaleleia ma whausia I lona tūlanga mana umia ma le tāua ma le māwalunga. O le maota o le atua, o le kalesia e whakasa, e te tonu o le tātou nuu, e whastouta. Ia, le ae tele whawhatala fwoi nao mai ma la wawa e to fwoi upenga te whailangi. I le anga le lei ma le au mafola mo le alofa tula I o le atunuu a inga wome masani ia whapea fwoi o Paolo Mangafa e tau le kalesia. Ia ma Samoa lava ia poto I au kilani nei ma nisi na malanga mai Samoa, nisi na malanga mai Australia. Mo le wha moe. Ia, awatuai le wha maloma le whaaftai le langlangoina na fwoi sa ilinga se leni mo le o le olo o le tua I whasi to outa I Samoa. Tuai fwoi le wha malo ia te utonu, le komiti whafoe, ia meise I la to uma sa ngā lulue, tongi le maama velo le aso I le poa na po. Whamoe moe sa whaamiria ina le komiti e meise fwoi le malanga mai Samoa. Le as se leni wa tau au iai, ia le lofa tūlai, male a au mafola. Ia o I tātou I au kilani nei. O Lucy Soifua, talofa Lucy, Deborah, ia whapea fo I kamo skipa, 14 Yosefa talofa lama. O na tawa lunga atu lea o se langona whapea. The damage that has been done in Samoa with parliament and government is irreparable. Is irreparable. Ioe, ele mo fai ona toe whaalelea. Tele io mea io wa whaina I le atunu. Ai mafua mai te tonu fo I o le parlemene.
Ua maua ai le mautonu o le atunu. Le ai se tu la fono e te toe lotea, se fono e toe usu o le palemene. Se I vanga nā, ua lotea, ma tala noa ina, le mata upu ua tangi e tuaitu I le epa, ma le HRPP, ma tua ia a whapea ua soli tu la fono, soli whawai, le fionga le fonga ftelai, I lona whaonga ina, o lana ai a te tau e peona au maia, I lalo o le vaenga 5 pui tasi ma le pui lua o le whawai. Ala foi badino o le vaenga fasu ma le wha pui tasi. Ion. O lona winga, se I longa lava e mai o na tango fia, a le ase whai unga e whaia iei e le whaamsinonga maulunga po le Supreme Court ma le fionga le whaamsin sili. I le mata upu lea. Whaato a mata lea o na toe tau tilo. Le komisi o le pāle mene. I le toe whaawawina ma le wha ngasolo ina. O ngā ruwenga o le fono. O le sili la le tula I mai nei. A uma nei o na ala ia lea. Awa a au mai se fina ngalo o le whaamsinonga mawalunga e soli whawai soli tula fono o lona winga. Ua wha lea o ngā ina le pāsio le tula fono. Lea na tuu e te wai le tula fono le whawai. Ma wha tu ma oti ai ia lua ulu. Ole I tu tino le whaamsinonga. Ese lava tāwa vai ese le whaamsinonga whanua ma suafa. Whapena fo I ma le whaamsinonga. O sori ngā tula fono. E le toi whea ia ai whaamsinonga nei e lua. Lare mea le no whatalitali ne iei Samoa. O se taimi e toe whausia ai sesi whaamsinonga e mawhai o na ave iei mata upu ia ai a whai. E le whaanga ina le tula fono lea. O lona winga, ua whaatuma wina loa. Le lua vai tolu na pāsia ai le whaavai. Ave ese ai ma le tula fono luas fulu. Whaatasi ai. Ma le tāwa vai ia lua whaamsidonga le tunu. O le taimi le la tātou whaatalitali nei ai. Lua. O le ale umi o le ale to usu ai se fono. Le to iai se pāle mene. Le aini ngā luenga o whaia. O lea ua ta oto ngā luenga uma I lunga. O le tūmua I matau au o le au whai ngā luenga. CEO, ACEO, and those government departments. Alare me whai pule. Leo le fono. Tā whawhao. Le ai se fono. Ai tutoki. So, my thinking that makes sense to this point. Tātou wō e whai le panota. Tātou toi fōi I whai ngā panota. Tātou toi fōi e whasiringia le tō whāle atunu o I nā o lota oto ai le pule. Ma le tonu o le atunu o le nei. Nā le mea le na umi ana wha. Wha tātā soi le ala Samoa. Ma wha lumaina ma wha tā sina le atunu. Au tau te tai. Whai le mea mi o tonu. Ua lava lea po longa. Ua amo e le atunu. Ua po longa. I le pongi sao le atunu. Ina ua le aise e le tise. A fianga a toa o Samoa. Iana pisinisi mātinae, mamatanga luenga le malo, pisinisi tu maoti. The private sector, the government, the parliament, every government ministry is affected. Who's going to provide and pay compensation for these wrecked machines, wrecked equipment and appliances, damaged
Ala le mea la vai. O le EPC e whaalelei, ma whaola mai I afi I whaaleo leo. Ai o isi e sa ili to manga. A mai se mafou, mani tangata e whaatino. E koe ka ilele inga ma le whaola o kako e le tise. E a o nei fo ina whaile whainga panota. It will have a great impact and influence in terms of the validity of a general election. Awa fo ia whaifa maumonga. In a computer, laptops, the whole system depends on electricity supply and power supply. Hoki fo le mea? Ah. Nga o mea, hoki mea. E va besi. Ele me vê tu, ele atua. Common sense prevails all the time. Yeah. Le whaingata na tiltilo atu moa vai me au tau sila la ia I le feita le la feita I ainga. Ia vave ana o tau so solama la lafi ma fe. Awa ana o tu nei la ainga mai le la tu tangata. O le anga whaia mai o le whale mariu. Tele soli ngā tula whono la tula I mai. O le wha o lima. O tau ngā upu. O vevesi ma mea whapena. E whasi e lesi whatau o loa. Lesi tangata whatau o loa. Le tangata whainga o loa. Ua misa le tau o loa. Toi wha I mai isi o loa ua mafu. A lai whaatau o tua. O tau wawa ai ei mea tu lai mai I lea tu nuu. I lea mea ma lea taimi ma ia ma ngasu o tu lai mai. Tala lane nā. Lau o fionga le tamai tai paramia. Ua te tau nei ona e tu I nātu le sapelu lea wa lewa na whaatau ma ai ona I tu e lua. Tu I nātu I a ao o le fionga I le ao le malo. E whai I lana sauninga. It is now time for you, Madam Prime Minister, to hand over that sword and give that advice that you've been waiting for and prepared to use to dissolve Parliament by the head of states. Ona file mulea, na pauana le tali lea o mai le tua. Ia te au. The faster, the better. I le toso I lava whapenei. Mata mata man fifile mulea tunu. Mamata fo ina oso le meo le o le fe o le tunu ua tau le lava na pusa o sa. A lea lava I whaarong le tala mai o sai. Ta tia mai pe ia I mātou, por kiki mātou te whai, alan me le vai. Ia pele le tiselo no winga I Utah. So sola foi pangu tā lātou I o le lava. Wele, ngā kaloka aku o ngā le pongi sao la ko me whai. Ai pē ma le pao, wā kiri ai, o le lava, ola I leo langa pongi sa. Pei kari e me se wali, Pauli, Amanda, fua le whau tafa, talofa Amanda, wāturo taulangi Australia. Ia, lolofo iaso tātou te le wheiloai, talofa se o tua whine ia Naomi Avia. Mai o le whale vale, ma le whale pisa. O ia e whao ngā le lei.
o astonai e ka penga ai ia le tonai. Ai aua le ai fafasa ma ai valea solo. Ia vai lai upu ar kenge maka ukule ama i kua le whangaru o sau ere mene. Ia le nei alo Naomi. Ia lo fatu i le tatu tina le fionga e fuatino. Ia famele ia va pe moile kama i ki ula vale o kako ainga ia si manua. Whambai amelia whamoana. O e su e wha lei a le au tau wha le angana. Ia na le au lausa lako ale me e mau. Toi ngā me mali e masani no mapu atu le whale me whaise malo longa and trying to relax. And then all of a sudden I'm interested in reading comments of people, you know, our friends and fans on social media. Yeah, Lena. Talo fatu ya tupu pauli, aloli le. O mai le tawalunga le tatu por kalame. Wawai, e o matu ale por kalame, ma o matu e le tatu fangu vai. Ngai mo ele malos, mo i mafu fonga le lei. E fa so mo i le taimi mo le taimi. O me whai le tunu. Me vesi i le pisanga i le sulu solo akungal kifa avengal, a le malos. O le mai maunga le taimi. E le lisa u me whai e te le at, e te le fia. Nā leanga wha solo a ko lau vai maro uru. E ke whaari i au i ke miuma. E au ka ku ilo uru i lele mea mo. Wha pai folo uru. Wai sau vai o leola. Tā ua tele. Whatalo whatu lau fionga tuala. Tau wā tau pa utino i amal whaltua fo i a peka. Le no whalo ma le ngā li. Numera sfur ma le tolu Lappington Road i nai Otara. Le mauta le nai Fungone. I Otara, mawai, le tātou vai. Vai o leola, sfulu tolu Lappington Road. Tai fo i mole, ngā ruenga le lei, tuala. O lo whatino, o lo whatfo i alanga ia, taupa u. Fetu lele, ya. Masiana maana mea. Ya, ai, whamaloa tu fo i whaltu i a peka. Ya, o le lava pale male onsai. Ya, e whai eile au unanga male tautua. Wal tātou whale o loa sili anana, umi tele. To tele tangata ua masan iai. Talu na tau nuk maile vai o leola mai Samoa ile valu tau sanga ua tuanai. Ya. Sfuru tolu, Lappington Road. I da i Otara tātou me ila i elesia tātou maketi mal whaloloa lea. Lua sfuru male lua, Templeton Place. I nai Glendon. I Manurua. No, iai ia le tua fine ia Maria Nive. Ia malatamaitai ia Marita Sawanga. Anga ia ni iai o tau le nai la natane. Ia whape na fo i mo le tātou whale o loa ma le marketi lona tolu. Le Tasi Market i le o ngā tonunga le mu o le taulanga whatau i mangele. Lo iai ia le sunga. Ia whao le tane Peter Silva. Ia whape fo le sunga le whawhengainga. Le sunga ia tole foa. Reverend Larry tupa i la vea, ia male fale tua ia Sau Helen tupa i la vea, ia male au whainga luenga. Ia, ai tā walunga i le tātou fale o loa, nā olo o i le i tūlangi lea i Sifo, Numeratasi Triangle Road, i Massey, o le i ngōna marketi le nā, o le Grand Market, sa tā ua o le Tasi Market i vaitaimi aele i suia lona ingoa. Ele Grand Market. Whatalo whatu le tina i a tau whao. E nai mangele. Ia, tasile nā tina fau o le ua oka mai fo ilana vai ma ua mawailona malosi ma le fia. Ele ala ule koe misi ala se vai lo matua. Whatalo whatu tau whao. Ia te oe, ia, te lo fo le lo fo tau whao i le whamna tuina. O le aso soifua o le fionga le li konsula, o le malo tuto tasi o Samoa, ia whemata
Papsalua fa po le lua, po le sunga fo I le malu. Fatalo fatu I Wellington e le tofa tapua I Paongo, ia ma le faletua, ma le nofalo, whaftai le tua o le nau, tau nuu manui atu lau pusavai, ia o le talafifia le nā Samoa mai I le afiafi ana nafi, I le vave tele o fasota inga, o le vaalele ma le kuria, ia a o I tātou umalava, o lo mnao, I le vai. Pala aule I atou sa vea, I le olua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu, olua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu. La tau fo ina, numero fo ina, pala au mai Australia, pala au mai ai Canada, Alaska, Los Angeles, Seattle, Washington, Tacoma, lo iele ta mai a Tavui, Leota, Peter Strickland, ia fa pe fo ile fa le tua, ma le no fa alo ma inga. Ia, o le olua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu. Fa pena fo ia auto I Alaska, numero lava le nai tasi, ia ma I lato umalava, I Aukilani New Zealand nei. Family fa bitoa I no mātou anti, ma no mātou tina matua. Ia, whaarawe lawe. Afa masanga poe la ulu, ia whapea fo ili tamaita ia Yvonne. Atalofa I le nuu o Samoa. I le la ie Polynesian Culture Center, le sunga ia Kapineta. Ia malo au wa, kapena fo I o le whawhiwhianga a le sunga ia Chief Sielu. Ma le sielu lu au I nai Pearl Harbor, ia mauto uma o paanga to tino o sumato whawhine wo me masani. Tele o tau sanga sa tātou ma full-time. Ia, wa vea fole nā tunu o ma ainga lona lua, ia whapea foi whaatino ma whai ai au tau a tina e tau si ei a inga nuu ma whianga me kalesia. Ia, maise, e mamalu o Samoa, o tangata tā whawhau e asi si atu, tā whawhau ma tataa I nā. Filippo talofu, malo se fu maluia Filippo, e sau Jay Moores, talofu lava, watching you Seville from Sydney, Australia. Ia, alo vaftai, o tō uma o tātou. Whai mai Naomi a viola, whai ale misa Naomi marauri I o whale ma E mere maga yel kako vasenga lau tus. E mai pa mai la ko mise lunga I tato channel mal tato ya le fine e mali e wa tate va ia tu. No. Le mali yo upu e afu e fa so I tanga nei. Tolwai ono tu ngi o le nei fiafi ya me se fo ile tulanga o le tauwanga pese lea o le semi-final o pesenga wha le nganga wha le tala le lei I le afiafia nanei ia manatu ai ia o le tala mea wha solo o seu I whanua le tātou po le kalambe le nei aso ia male manatu ia o lo manui oi te le ai si mata upu sa ufia tala noa fo iai ai pei o le mea le na o leo bo tawa lunga iai ia le nei afiafi Laso taltununga. O le atatala le leina mo le 5 minute. Ia. Laso taltununga. La whai e awha pesa moa au po tatau tātou o le whainwhainga palota. Au tātou toi whaatalitali si mea ngā le oso e ki ngā o le uluma. Ki ngā I fole o le limo. O le limousine. Ai, tolu fitu tasi 5 iwa tolu. Taua lunga ia I le tātou talanoanga I le sio. Laso taltununga. Tu ia nei mea vevesi e tātou tui o e whaile whainga palota. Awa le toi usuia le fono. Le fo le pasia le tala le tupe. Le I o iai. La lautali. O le kali sa vea, yes sir. Tātou toi fo e whaile whainga palota. Tātou toi fo e sili le atunu. I le tō whā le atunu. O ina o lo o iai le pule. Tolu fitu. Tasi 5 iwa tolu. O tau fo le I lunga o le tātou. O le tātou YouTube ma le Facebook page. Tusi mai lalo lo finangalo. Io. Leo sau tātou wala. Talofa malo so I fo maduia. Ai lava o e mawe lava lei.
koe foi. Ia. Ma fai singa paroka ia mangia laso. Raftai. Talofa maloso I fumanuia vala aulu lua. La ale me fai ka kon ngofo fa pe ko yo le fai parok. E va vea kari te vea. Ia. Koe foi ia. Koe foi ia fai penga paroka. Fa fitai. Talofa maloso I fumanuia la me fai. Talofa. Talofa lava. O lo manatu o tau lam. Ia. Talofa. Ia, malo lo winga tau to fo fai nga palot. Ah, vai la. O I le tata le me fa longo ba ite ta yo le tunu fa pe vai wo fusia. O fai nga palot. Fa fonga ba e me la le malo mal pa bi. Talofa malo so fo. Ne malo so so. Ia, sauno yo. Tau an koe foi. Tau no tatu to foi. Ah. Ia, talofa malo so fo. Yo solo nga. Talofa malo so fo madria. Ia walu fo na tangat. Ia la fa longo ba el kako por kalamba vai. Iri a tose tolu se kone po se minute fo ya le so o ava au e fa tangata. Taun tato fo. Tato wo e fa de panota. Ya le na ua toe valu minute o natale o le tu lai fa. Ya to fa balia Samoa. Ona ua pau se mea. Ua o iai le tato fa so i le so. Ai tato talo i le atua. O leo a maile to fa le atunu. Tātou tu e fo i e whaile pālota. Ma ole au tū fo i le nā o le launga, ma mawhau whaunga o le nei aso, mai ale a tau sa vea. Umi, nā le mea leo na whaata milo milo. I tātou pei o le whainga o le aingo i Israelu. Wha se fulu tau sanga o whaata milo milo. A o lai ta whatafa le du o le tofi. Le nā. Ia le uto e sauka. Ia, tālofa malo sa i fōmaduia. Talofa. Ia la le me lo ke pe a. Talofa malo so fu mria. Koe foi la kou. Ia toi fo I le tunu. Ia le na. Ta walunga tu ai lo le ma le tato. Tala noanga le ne yaso. Ia I le lofo mleanga le 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 tua. Fe au matiu te tau fa mai ai a. O le nei fo yaso. Fa mlianga fa pitoa le nei. Avatu mo se o fine ya ainga e whao Samoa ma Gerard Suna ina ila lo I Hamilton ya ma se la whanau ma le ainga ya whapefo I le tua fine ya siniva ma le whanau ya whapefo I le uso sunga le li epikopo ya Bishop tu iala sava inaya I Salt Lake City, Utah ya whapefo I le tua fine ya Luisa e California ya mau tatu ainga e fia e la le mtama mta upule au te mana o ya fea tu iai ona sa afia I le polo kalame anafi ni fai tionga ale to tele o tangata fa pe ai wa o le manatu atu I le tūlanga o le maftianga o lo iai te to lua ma whanau I la tō sfulma le tas lea na whaafale pui pui ma lau o lātou I unga I le vai aso le nei I le whaamsinonga maununga ona o lātou soli ngā tu la whono o le ave whaamalosi o stangata whaao o lima tau fia o stangata eo normalon sa alutonga I le whaalawe na tu mai I whangoli I masamunga lea na pu e ai e nisi nei e tō sfulmal tō tasi tau wala tu se whatonunga apu le ngā li ima whai pule o whangori. Lea na pu e ai le tō ina o le nei ainga le tō whai aso alo manu. O le mata upulea, nana o whape nei atu. Wa uma o na uwhai atu, e ai le loto wha mangalo. Ai asila sila fwoi. E whaingata lea ngā le tō ina lena tupu e le wha level so alo. O le so alo fwoi le nei e tau te latu. E wholonga tāla le mata upu o tūlai mai. Ai se ana le mawhau whau ai tangata i o a whaafale pui pui ne e tō sifulma le tasi. I o lātou taito o lua ma lātou whanau.
ai ustai I o le polo e ngā li I mawhaipule. Lea la ua tu la I mai nei. Lau le whai unga, wha nofo e sea. Vala ma te tea ma te to lua ma whanau. Whetangisi mai o I tanu malala, ai whetangisi atu I nei le whawhine ma le whanau. Sau le tala le tangata na sa ta tau, ioi, tala ia. Sa ta tau, ona au wha mawhana whana. I loto mawhatia o tina ma whanau nei. O lau tala. O le mea tau. E wha mawhana whana atu ia I lato. O au tau langona nei la le mawhatianga. Ma le matui o mea na whaia e o tau te to lua mo o tau ta mā. I le ta mao le nei ainga. Pero whai atu. E pala le maa ai le pala le tala. Iau tau whina ngalo mariri. O le mea na whaia e o tau te to lua ma o tau tuangane, ma o tau ta mā, I le ta mā o le mātou ainga. La le mea na whai, e le isi ia se taua. Pe tau I masui le nei ainga, I le nā I tu. Sa no nofo ma te talo, ma whaatua tua I le atua, e whaia le whaamsinonga, le taunu unga, ma le whaai unga, wha maoni, tala whea ngai, I mea na whaia e o tau ta mā, ma o tau te to lua, I lo mātou ta mā. As I said, na mea. Ia, ono sai. Mau le loto ono sai pe ona mātou, ono sai fo I mātou. Ai le teimi e os fa I ai le tō whāma le whautanga. O tau te to lua mo tau ta mā mo tau tuangani le melea. Na pongi sā ato ai le lato larulangi. Ai ususta I le pulenga mamalu ali mwhai pule le sa whai. Wha tonunga, le anga ma le mātanga na whai a. Tau te whai le melea. Le ala le nā. O te whai atu ai I tina, ma lātou whanau. Leo whetangisi matua I mai whapea I lo ule ma whau atu. Ma alo whātu ia I lātou, ma whawhana whanatu ia I lātou. I la wari ia lea na whaia le tonu, ma whaia mai le whātonunga. Those are the real instigators. To ina na. E te tau o na ave umalawe loka. Ave umale na whaia le tonu, ave loka. Ma whai iei tangata na nā e whāto e se atu. Ia te utou tina ma utou whanau. O le whāto nunga la wali I lea. Leo wana whasala I nei tau taito lua ma utou tuangane. Ia. Ma utou ta mā. Ia, la whamai le tua vai lua tusa su tātou mnuia. Tia I whafo ni wha le tonu, ma wha ta whea I le au au. Au eke aru ma oe le wharesaka e au. Moro. Au eke aru makanga aku I le wharesaka e au. Pia la wali ia, vai o tau au tau o le wharesaka. O ele pa ia na o tau soli atu. Tia ia o tau sika leki, ma muru sika leki, ma meo rafpengi singi, ma mau e se mai oi ele o le kalisia. A rea la ko ua mangi wha le kongu makanga ku kongu I o. Tole, kua I o ule ofua ia o tauma. Ai sau vai o leola, o lua tasi lua iwa whawhitu iwa, lua fitu. Whatalo whatu, I le sunga ia ta sesa lutu, ia whapea fōi ia le sunga ia Filipo, ia o lua fatu, talofa lua fatu, ta I umi fōi ia lou suafa, tufunga, o ile silean.
Ya, wala vale na. Te fiu la u ko suafa. Lo le kula a ko ka kuai le me tau na fai. Ya, ole a tale pese le tamo le fale manono. Alo fatu lo wainga i le tai. Lo wainga fo i le va o fonti. Le motu tele i sa la fai. Ya, mai se tu mua. O tātou ainga, o tū masalalau, o lo nonofo matapua i mai pēr i tuile manua, a pēr nā i whitiuta ma whititai. Ia, mai atu ia le tanga lo matua, a pēr fwere whitalenga ia pūpuari i mo lau tō whā. Ia, ma malu fwere lau tō o wā. Ia, o lei atou sa vele nei, ka mangalo se leo le au auna, o le a tātou uo. E tā le pese le a savea. Ia, e wha manui atu ai, mou ai fwoi marofi le mou. I le lei aso, ia, e wha mangalo i le tua, se wha le tonu, tātou whi loai, i le aso ngafua o mua. Ai, ia, manui a tele le sapati a tai au, le launga fola ia te utou le au whainga ruanga pa ia le tua, whata whaita uranga e fia. Ta mamtina mātutua, ya se yo lava fo i le tupulanga televau. Via tele le fiafi, so i fua ba ia bania. Na o si ata matala, e pei lava e le ngata, ai fa atau wa lo manatu i le ala. O fa atu fa mai, ngalu o le vasa. Pe ana fai o saumiti, tale toi fiala, i lota musu e ala. Ai uana o ita, waloa o na tamafuta, male fa'ata singa. Tali tonu mai whainga tauna whaamuta. Ai wali maia, o mai le unga. La upele o na paulava, ele ai se winga. Ai malia maia, o mai le unga. La upele o na paulava, ele ai se winga. Ua te tau ona o alu, ua tu talo waa, te ngā i mai wa ai atu, ma teo pēr i manatu, o langona umai la tā ua wa, ua whainga tā ona tēna, ai whaato wha mai, whaso i whatu. O te le tau fia, loi mata o tawhe, wa sili ai lava lea. I le whatu o tae, whai mai a e alo whai sa tasi, tu e whai lo na mana.